Au te fifia fo I whaatalofa mau folofa I le paia ma le mamalu Samoa I le rei fo I afiafi. I le whaapoponga o le porokalame o le Tautai A'e, whaiva o le tātou watunu o Tautai A'e ma le manuia, Tautai A'e ma le saoga le mu, Tautai A'e le fiafia I le alofa o le tātou ma taisili le langi. Ia o le tau o una le nei asiata, le whaua se e mai lunga o peau ma ngalu o le ea e whaawawina tiute o whaiva o te tofi ai. Ia ele atua ma mea lofa. Ia awale longo pui ali ina o le paia ma le mamalu o le tātou o tunuu I whaiva whaasara lau nei. Ia, I lunga o le tātou penga o talatalanga, penga o fiso o tainga o le alaata o le Bluwave TV, ma le porokalame. Ia, wa leva fo I ona whaatali tali I heire to tele o le tātou o tunuu. Tautai A'e, whaiva o le nei aso. Malole o le folau, malole. Whaatotoa mahalo le pale, ia o ngā lulu e fo I ele o te whaingofia nei vai tau o le soifuanga, masuinga mali o le tau o iei nei, wai manatua tasi lea, manu lau ti whaapitoa o le fono tagatele o lo o suia I lo tātou watunuu, o suinga o le tau, o vaenga e pui ai suinga o le tau, ia po le climate change, tasi nā vaenga e le ngata o lo o usuia I le fono I le amatanga I fono o le youth, o le lalolangi me so malo le taupulenga. Ia ua mafua no u manatua ina. Leanga o lea o mai a matou ni usile dei. Wa live on the dau o na mawhana iyo. A o lea ai mau ke whioa I mamako jackets, mamako jumpers. O le nei lava e malulu le matou sama. Mai se a le vavea o mare malu o le fiafi. Ia. O tātou I loa I la matou si I la fia. Suinga o le tau wa iei nei. Sa o I pesea tolu maanave mesiruki sua. O nisi taimi e pāpāwhai kikili a o lo o susulu mālosi le la. E walanga a pāpāwhai kikili e mo wila o ngā pisi whailoilo tūlanga lolo o le tau. Aile kaimi. O lai mo ngā la marelei. Ai pāpāwhai kikili. Ia whatalo whalea. Iso o se tafa. Samoa e fia. O lo tala faa upenga le tautai tala faa auto I tulu ingo le nei lalo langi fea lea e te maua mai ai lo leo o fea lea e te sila mai moa mai ai po o nei au te roa le mātou atunu o lo iai le tātou ofisa autu po sa moa le tātou nu umo la tātou atunu umo le tātou whaasinumanga ia po o iyo au se talia Amerika ma le nei lalo langi o na tuli manu faa fa malo fa talofa ya ma fa fitei atu asiata mo oe le wo o le pele io wo ma pa anga ma mai ale nei fo I tautua ma le unanga le Bluwave TV ya le fo o fia ya se kuma ko sia kirka ko YouTube mo ila doia e fa pe mai lunga le YouTube ola yo te loa sunga misa po le okay te lo na le ya tu io e fai sau te talo na e to refresh la io lo YouTube o le fo te fa sanga le YouTube ya o le lava on to lava ya maybe wa mo mi e la telefoni po lo TV se te talo wa tele le meo le ia le na o fiar ga kale ele ingofo runga fese fe au le so ako de meni me mai pe wai wale on mai le YouTube a te fa sanga tu le YouTube le on ya malo le on sai malo le fa to doa ya onisi make sure le on o ma tu tanto lungo le tanto Facebook live ya e mai se foi lungo le tanto YouTube channel fa ta lo fa tu ai mo follow fa tu so wa fe mo fa fe lo ai au na le tua mo la tu fa tua ya ma le pai sino nga lu nga le tua ma lo le on sai ma lo le fa to tiu te fo I ma faiva ya o fe nga yai ma le yaso ma lo le te talo nai fa fe nga inga o ma fo I o lo o fe nga I ma le tau suina o le vai o le ola a wa Samoa ya ma lo le vale on sai o le o tau le ai o Samoa I le amatalia o se tasi le nei o matati a tele I talinga malo a walanga e mongi a fo I le tele o tatu talinga malo sa fai mua e pei o le South Pacific Games manisio a leanga o le pei o se kalinga malo ke le alinga I pe a fua iai ta ilo iai nei I taimi o fie se fulu ka iongo se fulu ka usang karuai fiku se fulu ka usang karuai mau tele I feola pena iai ni tatu talinga malo te tele fa pia
But ata whaitau atu ai ia i luma mai o taimi fo i o le tuto o tasi a walanga sa i fo le taimi nasi a sia tuai ia le tupu tamaita ia Queen Elizabeth a o soifua po Elizabeth sa i le taimi na to ai tau nu i Samoa ai le i whape wanga o ia lava ai ua ese sa i fo le taimi na whaita alonga fo i le a le o ta alonga le Commonwealth o ta alonga Pacific Games wai le whainit ia ma ta alonga le Samoa Games ma vaenga whapena ai o dei loa lava ea o le ulua i teimi le nei ua madua whaatu mulia ai le tōtele. Eo, a o tala noa tu ai le la tu i fona iata ia mo tala noa tu lava i lunga le amatanga o le tatu. O nisi nei of sosoninga ro to ai tau nua le maloni usila i Samoa. Tūlanga o le la tau fo i sosoninga i le wha moe moe. Ia tātou ta vale ambulance ia o tātou vale le te tele ia defense nei o helicopter po vale le ia air forces nei ia o le ua to ai tau nuu i Samoa ngā te leo le va tau tele malo o New Zealand tātou le nei New Zealand ia o he makaku kamai o helicopter ngā fo i kaimi a whelele ia helicopter i runga tua umanga o le a whao vale lia ma ofa Whamarika mai kiki mākou, la se helicopter. Ia le lau ato ai tau nuu. Ia e ala, lua se lau ono se furu fita o le pui puinga. Ia o ilantou o iaia tūlanga to mai whaapitoa i le wha first aid. Ia se lau leo whainga o leo leo. Ia ese mai ai le lua se lau ono se furu fita. Le ano i o leo ato o ke longa kai miringa i le ki oa. A tatami maila tata vale. Wa se a o ka koe va ia ka leo masangi Samoa i ngai kama manga kingi leo Samoa. Le tele na petolo ia matou i o kilani. A tau sisilatu. I e whaikanga uma. Ia ala uka mau o Samoa siki leo ke vai kule mua mai runga re whakanga whauru i ilale. Ia awa tau sisilantu la. Le awa toe ifo a le fui neu le lapalapa. Wa toe fo ia tui Samoa. Ia na ia tātou tama whanau o loo puipuia le saonga le mui ni usiladei ia te lo foi e le tau mate e whapena au se tālia manisi foi o atunu ai pei o lea e mawhalawa le visoso ni tele ia isi o tātou atunu Samoa mai nei a matou ni usila ia o tūlanga la le nā lea e tau o tuai tūlanga o nai vainga sa ofisilia tu le fionga mo so ta inga tustusia o te fisilia tu le fionga le minista o ngā luenga. Po le tonu le asole to ai tonu wai ia le lana fionga i le tupu ma le masiofo i Samoa o le malo le taupulenga le tupu fo Peritani o le ala confirm o le aso atai au. O le aso atai au le to ai tonu wai ko malo o King Charles. Ai uli mangu ma le tine santu pa idea no ya Camila la sotaya o le to ai tonu la sotaya ai e ia le fuafuanga le fio anga o si ia e pe ona fatela no le fio ngarisa o ya atano la zona nafi ona ia tala ia to te sila tape nanga la si ele lato feilo inga fatupu le so to na Aso to na ile o tapena mai isi le la tu sila la ele mai ka penganga ka mai ki le ainga sa so mua mai io o I tonu le la fatino ile upu fa sa mo foi lele sa lilo ai manga ku kingi sa le sa por tu po sa le sa ma le masio foi a Camila o le asi io le falle o aso mua I lunga mo o ko sila kunga o ata ia le tatou au whainga luenga le Bluwave TV la oi Samoa le tatou pe an o whai atu tele ole ngia le tatou o asia te whai atu atala se sao tele au isi media lan tou man ngā luenga o lae sila nga ile valau tele tutonu o news o mai me o tupu ia pia a ole mission al tatou Bluwave ia ole tapenanga ina ia moli mai ante o tou tapenanga le tu malo si ko sila mai ka ilo ile red carpet lai o I Peletania pe tutusa ma le red carpet le o tapena sa so mo mai ngai lua to o male aingo sa tu me se fo io taile o to lu tu la fale taile o male fonga la to
Io e. Wa kou sila la ia. Lea, topu o sa lesa le tolu. Le la tau sila. Ona ia tana na capture atu le tatou drones vo ile fa lele lunga. La tau sila vo ila. Ia I coverage o le mafai ona tu ina mai le tatou Bluwave TV. Ia I vahenga fo o le feilo inga o whaafiafianga vahenga mawhapena. Ia lea o le ta bena ia I le tu malo au le o si Ia ua fo I talinga malo I le fio atu le tupo sa lesa me se fo I le teine mai sa tupa I te no ya Camila. Ina ua maliu le teine mai maliena ingo ia Diana. Ia toe usu ngafaloa ia sa lesa le toru. Usu loa I le afino asiata ia Camila. Ia le lae ia la whainga malangani. E punga ingi fo fe punga ingi fo ingi awa mele ia so sa utala e fai tu sole e matua ke mu kanga e so se mea e pa ile lima asie na lulu me uma e go kikinge fo I tato vai tu fo wo mai ni si fai mai ni live be o me fia fa sa o ele ai o le usunga. Oh my good boy. Ia le na, a nga fasawanga o Camila. Iyo. Camila na usu atu o le usunga le asalesa. Na usu atu ai savai. Na maliu lo teina maliele na Diana. Te usu atu lo ia matou savai. Ia tau sila mai ta penanga nai malu le malo le tau o nai video o mai solo I lunga ma tau New Zealand o ko sila ku. I fai kanga o le papa e o vai o leo. Te ilo o ngisi a wali ia nei tatou leo Samoa ia. O leo lua I teimile nei ua I whaikanga. First time on TV ua I whaikanga. Kua I maua lele ia. Ia. Na e o foilai nei tatou malo tamaitai. I think o le teimi mua nge ua lausa keke irisi au mai kai. E tā ua back to your roots. Ta ua le toi fo I lo whaasino manga. Ia au le mele nā langa o le tau te feita mai matou pisa mai le ai. Iyo e mana tuora mafuanga na sila fia e le tupu o fono ti. E toi feto ai ua ngafa ia meo tupu. Le nā fua I loa na fātu mua ia asiata. Ia male unga o ngafa. E toi usu mai la le tupu lea o Petania. Usu lo el teine mai mosula. Or kenge mai mosula I satu paitea. Camila. Ka lo fai. Ka fiola. Le e ko kikinge foi ka ko va ia kua wo mai ngisi fa be o le me fia fa sa o ele ai ele o. Ka fiola. Ka fi. Ia au nisina o nai vainga fo I o tapenanga o lo ia I Samoa. Ole wato ai tau no nisi o tatou tai Samoa. E pe o nisi o tai pe o le pale mia o kana Afrika. Ia o le pale mia o so le hila isia ku hu ke vai kuai. E ka o Sierra Leone. Sierra Leone. Mana tua mai fo. Oisi ya ku hu ya la wa ku I. Taimi mua le fa ko ako fa alongo ngisi ku o I ka ke lo. Ele ayo o le lalo langi o le mekili. O tau vai mai tu al tanga tale pin falling o tanga ka cancer voile. Al pale mi o tonga. To ai tau no I Samoa. Ia le pale mi o tonga. Ia le si tai o le tunu o Bahamas. O tau no fo I Samoa nisi o tai o Barbados. Ia o isinga soli. Ai mai. Ole tele yo isi o tunu to te sila mai o fai tau atu inisi o ile au mainga I lunga o tatou malo I to I tonu sole e ma ku hu fo nga e ka kele loa e oi e ka kele loa existing I pange ko earth ai fa fetai o le ua ta va ai tuai ele ai la o le ia mai situai nga tunu fa pena no winga a fa pe tatou te I lo tatou vai atu ia ile tunu no Sierra
Whapea uia ngā kenge pese ngā o Sierra. Le kenge rap fo ile. A le la wo vai tunga yei matunu uia. Lono winga. E whapea ngā fo ile le iloa e la ku o kako. Au te mana tua, vea tu lau tana. Au te alua tu I teimi o lau whaatala I wha missionary Filipaina. Au te alua tu lai ka ke mimi ka kua maka ika malaka Samoa, whapea ka ika. Ai ua lau I loa. Ai ta ua tu lau Filipaina. Whamai, where you from? Vea tu, I'm from Samoa. Ayo, ai whamai, huh? Samoa. Where's Samoa? Where's sorry. Kua I oki alo ka fia kingo kele. Wa e man tuata tilo I le au Filipingo pengi pe o le umi o le puki le. Le li fo I o ka ngaka. Le ala eta te fia kamba, ka ki fia kamba mamafa kua ava I Filipingo ia kai. Ola pe o la ka vai a kure konga le pare mia tonga le pe o koe ku markaka o Shaquille O'Neal. Ai fai antu ai fesili mai au Filipino. Wa nei la taimi pe ola wala toi lo ona o tele atu fai au tala. I ever see me, where you from? That way, Samoa. Samoa. Oh my, Samoa? So, where's Samoa? Mantuala. E ye si piko ngu o Filipino I lalo I vesaya. E ta o summer. O summer. Ka ula Filipino Samoa. O le la fa pe o le ka fa ka ke sa mai lalo I summer. Oh my, where summer? Avec sama. Sama lo. Iya. E matua le iloa whaakasire me ka o Samoa. E nala no whai atu la utala nei, langa le tate te I atu. O whai kau aku isi aku ngu uia. Iyo, anga yei, o kake whai kau aku soli. E māku hai o ka le iloa po o nisi atu. Ia o ta whapelo le, ia o le si aku o e tato tunu lea. O vai akuru kua raka le pise kua saka pese kua saka mai o au ia kungu fie kirikiki. Bangladesh. Tasi la leva henga langa o au. O au ele leila o vai meio fua. Fua tunu. Ele lei tele ha ul kamalea. O fua tunu. Bangladesh. Ele nala. O tau vai e dul tantale bo vai tata fai mea maari vo. Io mai haka vo. Ie rungo riskai. Ia, maleano anoa I lava o isi tatou taitai le pei al taitai suile mai Barbados. Ale o Barbados o Bahamas. Ia, o Cayman Island. Le ngā kasila ngā Cayman Island. C-A-Y-M-A-N. Ia, ua vaila tatou ia. Ia, o le ai whaafeiloa I le fionga tamaitai pā le mia le fionga le sao whaapito. Ia o nisi o taimi e whaafeiloa I le fionga le minista o ngā luenga. O isi o taimi e whaafeiloa I le minista o tupe. Ia ai o le tele lavo nei taitai. O lea lava e tali māloma whaafeiloa I. E le fionga le tamaitai pāle mia. O kamala ngā kaka tātala le tau te sisila mai ai. Tāta pae le tau te sisila o le to ina le whaatalofa ma le fionga le tamaitai pāle mia. O le taitai mai Bahamas. Ia le nā. Ia, amu ia fo ile to tele o la to ia ile malai va lele e maua va no le ala to feilo ai malulu lima. Ta sile beneficials o me vo io nga luenga e ke fainga luenga ai. Awa ia ile taimi lai te to mu ai la nga luenga ma ele ro po afia ingi manguia va pe. Ia ai te I lava fa mai sole. E asi mai. Asi mai ia. Ia le kupu ya kaku e asi mai le kai o o kamalaya e dele tama fu ia tunu pe rap kama fu la ya kala ngoala kai ya e ka e kele over you yeah man brother man yeah man you man fa penga ni sina wata ole fono tanga le youth Commonwealth Youth Forum mana duole na tala malaita maya lena amata ia ai fa o nga to tonu le vaiaso nga I le si u yo le vaiaso ia le taimi o mata upu anoa le mafua I le tatou taringa malo fa talo fale o le tau te fa talo fa to sila mai le taimi na to ai tau nu mai ai le tatou sulu le sulu lea e fe avea I atunu o le langi la tau te hostinga e maka ukia le kalinga e Samoa
what's up, mon? Wai fa penga karangoa kamaya mai Bahamas, Barbados, Jamaica. Yeah, mon. You know, fun mon. Mon. E fa penga. E ia ile tari tonu nganta ape ese tangata nei wale leile rapper ana mingska ya ono. Awa ya tunga. Ole tele o taimi ole fionga minista olo o ngaluenga. Le fea ngai ma le whaafiro inga. E ea la li tari tonu ngai uma elefono le nei ua mantua rap whaasolo anto. Nisi o tatou minista. Ia, ole sulu ole ale tatou ono ole fatu ama ole leise taimi e whaini tatou o tonga ole te tala lo ia ole wha moe Samoa. Ole sa kumua awina ele tamaitai la tausala po ole tamaitai olo pale mai ile afo ile ngoa ile Miss South Pacific. Ole no wa to vai vale tunga. Ole Miss South Pacific le tamaitai moe mona Zwenki. O ia le sa fai ia masui e nā te mori e tua ia ona pasi e tulola ia le peo se si o le vaenga le victim support le sa so mai mani so unanga whapena ia a o le tamaitai o le la le lei o le Pasifika ia le sa fai masui ia e nā te mori e tua ia le sulu e amatalia i matatala alo ia i le wha moe Samoa ia o le na ia i fo i mali tamaitai le tausala o si o tātou turu o le Miss Samoa. Ia. Whaafitaia i la tau o loo lima ina nei vaenga matulanga. Ia. Wa foi ia le talinga malo mo si o tātou watunu. O le laisi vaenga lea no wa ia tuai foi Samoa. Ia o tūlanga o tātou talinga malo matulanga foi i le tapenanga si o tātou watunu. Yes. Number 1. Now, no vai jo fo yo fa benisi ioi. A kongu ai longa a apta do le standard fo ile talinga malo welcoming o kanga mana tu mai fo ile tunu o tatou. O tatou fo e tele e melea o le faiti. Ai wana ngalo ya tatou. O Samoa ile ora vea ka ko ya ku fo ie developed country fo ie kama mau mea fo ie ala ko kapenga ko ke vai emo ai runga sami wa emo mai moli emo ko an malai valele a ele tai o si tatu tunu ia tunu e tetele ta mau ainga e tama fo ile le sava vali mai ai le kapeka langu mu kai me ka o malai valele emo soro leo manga me uma ele tai o si tatu tunu le natu langa le ale wingo la utala o mea ua mafai ona tātou talia island style. Pingi ka maranga. E leise mea, e tasi lea mea tāua. O lai fia mai moa mafia fo ilele experience. E tangata malanga mai atunu i fafo. What is the true Samoan lifestyle? Island style. E leila se mea la kako kau mafai hei fua kau ke whalo inga le af makako a apa marolo u le uru kau mamau. E tau whaakioaka ma whaasipungi siliva ma wha aulo uma me whio ele ai. Ele elia se aulo i Samoa. Ele ia la se mea la kako ka mwhai e fua e umai le wha 7 star, wha 8 star, wha 5 star, wha 10 star hotel style. Lei se mea kau ke whai e fua le mea na ngā. A whai le kako breakfast e si mare popo. Ioi. Nala mea la inga kako kau ngau fua e umai e si mare popo. Anyway, that's a real Samoan style. Vaida mailo la langa lelei tatou lau, show them the real Samoan style. Inga? Ia u tawai atu fo ile tele fa mai anga saule malanga le ngei o lai kure HRPP ea. E feo ingi limousine. Si, ole mea le anka ko ueanti. Ole se magic e fai. What's so magic e fai le HRPP? What's so magic e fai le fast? Makulanga fapenga. All we need to do. Nga ole fai a keu ia lelei. Make sure ola yaika ko accommodations, make sure saunga le mu, make sure le ingi fa mai. Ole mea piko sili ya nga lelei. Ioi.
Au ke loe sili aku le fia ki ore kupu. I ka ko pasi lau papa. Ia. E sili aku le fia ki ore kupu. I ka ko pasi lau papa. Fe pe anga keu fa leile ai avar ngale ai vifo fe ave i kupu. E alu i ai lunga le kupu. Ioi. Ai o tatou e tele na tatou tu e tala noa maua lalo ia kākou. E mafua ai o na atili maua lalo ai lava makākou. O vai tu singa nisi, ama iso kakango vai la kukuskusinga. E lengi fake page o tangata fo ia la e whainga ruenga le lei. Afi mai ia, e Samoa is not ready for this, Samoa is not... Susule le inga whaisau fe au ngā. Susule le inga whaisau fe au ngā. Vai po lavangi mea ai ilo ainga. Ioi. E me lai mai, not ready for what? Not ready for what? Wa matua se lau pasene ta penanga e tolo pulo ele fa pe kau sisi ir mingis kau nga ruenga. E tolo pulo lenga o la wa man le no fonga to ai tau nu o tu ai ta to malo. O me kau dia nga. A ole anga ia le avakuai ka ko malo e anga ia kui fale ono se le awala to e man ia le sila malo. Maka i fafonga i mingiska ngai pale mia ngai kai peresking. Wow. Look at sa tapulala sa wa ka unga ala ka make wenga sa ka puala. Wai mo tilo lo papa sa tapula sa vai ka unga ia la ko fleatiu. Asolos meu palalangi ma meu kanga ka fa ele okay pe fa pe mai where's the city? Where's the 10-star hotel? Le ai manginga mea e aku fua kilo i fua. Ai manginga mea ole mau manga ku e fa mai anga ku mai HRPP pe ngei o mai fia va ai de kaulanga waki nga fo i maka o kupu le va ai fare kekele lai perkangia waki nga fo i maka o kai o aku ngu e kilo i la ku fare ki waka nga ole milo sia o ua re kau kilo lunga. Pau le mea lai fiki kiloi, o ngi mea mora lalo. Ioi. O le whaataua le nā. Ioi. O le whaataua le nā. O tātou tali ngā mālo. So, congratulations. Mālo whaafetai Samoa. Ua moni ale ana vatau le sa taulangi le tātou mes Samoa. Samoa matalasi. Ioi. O Samoa e matalasi. Breakfast, kongi i aire, esi, popo, maremango. E nga o nga susua o la unguko Camila masale sa le mango sa mofa, oh my good boy. E miki ro ka manga mango susu. Va ila i aire, to uier ka koesi. Va. Ai se mea, se langa o mai foi wale la va ai lo sanya. Langa o mai wale la va ai papirus. Ioi, wale la va ai. Wa umangai nga mau mea. Wale la va vai ka ngaka ia kausasami. Tongi la ia fai pula, fai misiruki. Salangi la ka ko poi. Le ka ko poi la le nguke male lau mori Samoa. Ma. Feko ai ale pereskenge o papirus markamanga. E umalele yare fongo ele o aruse mafau i o enga o pili lai fai. Pau ar mele mafau ai o le poi. O le poi sua fai. Tu iai. Iyo tu iai ka manga. O le lunch makua fa crunchy ya la le mu o pa umu size 2. Iyo fai ai fe. Iyo me anga ave iai. Ala i loa ka ko e kau apa fua inga o me fo inga ele he makua sau Camila makua ki ngar manga vo Camila va tur fa fonga le tunu wa matua vai e kau sami me nga ya ma ko i sak pa ke perkangia a tu ula ia ile ka mo maisu io fai ai ngau tau ai e fo i markala fa soro pico fo i fa mai. The best luau that I ever tasted was from Ziaumu. Ka ungo Ziaumu. Ziaumu. Penga.
so I mai la le ngiu fo ngale ngale so I ala fa singo ya sa le sar miki ngor ngiu ka maranga to yai sau sa o ar kama mai ngor ngiu palasi kau fa malulu tu yai mar kuangiu pi pasivo I le loka maka fa ala poa to uro yai ai va ai la ia ngofo ar ka malo la fa le fongo ngofo var ku pu mai vai miki de ngi worka nga me tau te musu ia ave tatu tamana ana ka ko ka kinga inga foi ko mai ngi si mau sai ngai kau ka kuka alu ai makupe le o loa uma e fo le fongo e fa mai wa va ko ai mangi mangu le ngi mangu sa ai se me ala i fo tongi ai fa ali fufi ka o ai this is I am sa o ai mau this is I am ya onai vaenga tate faia tu faapea e fa tupu manatu tatou fo I tali malo tatou fo I le tatou watunu just be yourself ya ole onai vaenga na tu sai le tatou talinga malo matulanga la ya lenga ya ole mele ko vai me fo ko kasi ia ku me ula kekele ko kasi ia ku lobsters o umanga mau me ala kele ifafu kai kaya lai fa kali mai le lunch ko udu ko la marka ma ko ngange a war taimi lo nge ko ngange ve ko lo pa la sia ko la mare fuilimu ka ai sau marka nga palolo mai sa va ile singa mua e makwa lai le sua va yer ka malai mau ale le tongi lo mo o sa alesa o le palolo io me u male na e tau ia ia tonu e fo ila ia fa pe mai o la fola i ongi fia bilionga mangi bilionga I Samoa e atina ai o laile leile la tu si o manga o laile leile la tu ai mo miengi seling vai ka ko ia ai aka ko aku mala o ku ia ka ko me ia le mo o steak o nga uma mau me o lobsters o manga mau me kikili nga fo ia pala langi fo mai ko kati la lo fan o like ele ku io nga ko fo mai ele o makiva ele o makiva io wa don't give them more money why they can afford ela popo akula ko steak nga mai ai ro ka ko steak ela nga tulanga le na do dalinga malo le ya a dalo fatu ya mo follow fatu ya to lungo le tatou burkalame ele nei vanga le viavi tatou me ia tuna ia sofana ui o tonu mai a donga le luas fulu mare ono tu sanga o le tamaitai ia tauilo manu o malo unasa e tuale maile ngo sko fingele famulu ya jula so fanau o tauilo manu o malo unasa e tuale o si ufanga fanga isavai manu ia tele lo waso fanau nis faaftai tama fale langi wa eule mai nei tausanga e tele o lo soifua famulu ya tule tua ia te oeto anga fai mea onga malo fai tamai tia onga ai awa e te fasia tamai tia onga e fai ya onga la si tamai tai lea ia maua pea lo malo si awale tausiaina ona yo matua ai mai si lua whanau alo whaanga a watu ilo anti ni usile dei ai silia yo grandparents au mua yoane ma avenga happy 26th birthday again nis God bless ia whaupopo toi whaurianga asia tai lau sunga le tamai tai whaia onga tauilo manu o malo o nasa e tuwale ia o leisi tatou whaasisilanga o nei whaasisilanga ia watu ina mai o le whanotanga tama matene tuai o CCWS Church College pesenga wasuia nei tama matene tuai o le a whaia le whanotanga mo tama matene tuai o le korisio pesenga i le aso toana i nei lua sumaleono o ke topa e whaapitoa le nei whaasisilanga mo tama matene tuai o loo alalai au kilani e fia au waimere stale di tono re tātou asosi o loo iai nei CCWS Alumni New Zealand. Aso tona ilusu mareono o ke topa address Tasi Fafitu Bar Road, Royal Road,
West Auckland, o le taimi, o le tā, o le tasi, nga i le tolu, ta ua fo i le faʻasilanga. Ia, mo tama matene tuai, o le kolisi, au le lei o pesenga, o loa lalam papa au i au kilani nei. Ia, whapetele i le stala te fia join fo i le mafutanga tama matene tuai, loa wanoa le aso tona i nei, lua so moleo no Oktopa. Tau le tasi i le ao uli se ia pa ia le tolu i le address le na o tu inatu ilunga. O le isia tātou whasesilanga nei tā ua ia, whasesilanga le nei o sia mātou fundraising a sia mātou onga, a le lupe fofoa i vau ese. Ia, o ie i loa ai. Whamaia kangakaya mai, vai la onga le ala maua mai funding ale malo ma ia. Le ala le watangia i li malengi funding. No atu ale leipa. Ma vatu ma ia wale mai lo le national. Ia, le ai mani nafiso zoni nga sa iai meo prokalame. Tulang wapena uyolea. E le tau fia i fua. A wa anga fai ingi faa moe ngai moe ngi kupi. Ia walewa fo ina tu. Ai ona o le whamunianga ma le prokalamena a fua mai i se musu ngā le tua te tau ona fai le whamoe lea. Le ala le whaisia mātou fundraising lea. Lupe foi vau ese barbecue fundraising asia mātou o ngā atua. E whaia le aso tōna i nei. Ia, ona i tāpenanga mo sia mātou price giving i le whaiungo le tausanga. Pōna masino Novema. Ia, sua tu matalatu au, whaali lau lango sua. Ia ma e whailo ai fo inisi o le mātou o lau mua, to tele lava fo. Ia, tama, matina, ia wa o le lau mua le o le lau mua o tangata mātutua. Ia tātou te faʻasoa, atonu fo ile te sua tuai o ele tele ai na e alu mafai tala o sia mātou. Susu watu te sila fia ai. Ia ma e latu e. Tu sape te alu fai tala, ia e latu e whaatau sau papakiu lua su tala. O lou sao le nai sia mātou whamoe la sa tōna i nei. I Weymouth Road. I o e whaafisanga i tonu ma le pamu vo ile le pipi. I nai Melford Park. Whaia i nā le tātou fundraising. Tu whaatasi. Ia, mo le mātou wa onga le lupe fofoa i vau ese. A onga ngana. Ia, me se fo o tū ma nganu. Ia, whape fo e te alatu te fia whaasoa ma fofola le whala ma tūlanga o mea nei te si le fia e oe e se fo ilo whina ngano. Ta tala la loa wanoa. O loa wangoa ko ngua le te alatu ai. Tā wheiloa ai wheiloa i ma le fionga le tulafono le sunga fo ile li loia. Ma le board a le tātou lau mua. Ia ma e lulu li mai le to tele o le tātou lau mua. Io e whaaftai atu fo i le mātou kuatal nei le mātou environment. Lua se lau li masfulu. Io e. Lua se lau li masfulu i la tau fo i nei locally and global i Ausitalia ma Amerika. Ia le ala e whaise tangi ala i lima. Vai tātou iai. Tangi ai lima. Fisosoani fo i le mamalu le atunu. Ia o le papakiu. Pawanga o lau me whairo la tu e whaatau. Sau papakiu. Tātou whiro i la stona i nei. O fo i mapaanga le tātou Tautai A'e o tātou paanga masani fo i tātou papakiu. Ia o le tamalalea. Ia o le fundraising a sia mātou lau mua. Ia o le sina tātou whaasirisilanga. Ia mwhai fo i ona tu ina tu le nei taimi. Ia e isi whaasisilanga le na mai Hamilton nei nei tama o le au o le Pristine le loi Hamilton se i umato e tu atu whalele graphics e lunga whamole mole. Ai o i lato umai Waikato e fia ta alo le au o le Pristine. Lakapi, kama whaafu fo i le lato fo i ua ia e ele no mera le se umana to e ka penga le le sunga ya misa ona tu ina tu le lunga le tatou graphics le. O le ana saini mai le Pristine mai se fo i o le whailo tusi to wha umatangi mulia ina. Ai se umato e tu atu wha le lunga le tatou ona o le whato ascent e to tonu. All right, o le kau papakiu o le stona nei. Ia, le ala this coming Friday, amata mai lava le tai au. Ia, inai Weymouth Road. Okay, tatou atu malolonga. A fo i mare malolonga. O le tatou atu i tatou news update. Ma whaatali e le tatou rua i whaataritara noanga. Ia, i le nei vaenga o le fiafi. O se tasi o tamali i o le atunuu. Ua wha mai aina i tūlanga la ua lunga wha matua o whaiva o le whaato wha manino. Dr. Afualo. O le auto sisilai. Ia, i se whaataritara noanga. I oe. O le stona i nei la le tatou papakiu. Le stona i nei.
ia ai o le aso tona nei fo ile tulaga na le stala le na vatulunga CCWS ai tatou malolonga a fo mai ia ona tatou le tatou news update ia ma faatali ai lo tatou taimi available mai ai le tatou sui mo le tatou faatalanoaga. What's up, guys? Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Bluwave TV. Tautuana PacificEzy mo tupe whamamoni sa mo ma sino ke topa mawai lo vanoa te ono paramano ai whailonga tupe whasi furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tatou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso to na i vai aso te tasi. Manatua, o lo wha wau pia landa whamitoa lima tala pia e whaonga ina PacificEzy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pia whaonga le tatou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tatou account, ma whamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whamitoa. O lo avano peo tatou ofisa o Tara o tahu huma le taulanga whatau I mangele. Papea le siria le fitu se furu tatou la lau whaasopori ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha. PacificEzy o lau pa anga mo tupe wha moli Samoa. See you plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. See you plumbing. My hot water cylinder exploded. Did it no hot water? I'll see you soon. Minuti ona tale o le itula lima I le tautua whaawawa lau Blue TV mai se o le porokalame o le Tautai A'e I le nei fui vanga o le afiafi ia toi whaatalo whatu mo folo whatu I le baia lasi o sio tatu I fonga lei o iai nei le matu au whengar to mai whapitoa a wāre sui mai umi fo ale fo mamau mai Iona auri Tautuana PacificEzy mo tupe whamamoni sa mo ma sino ke topa mawai lo vanoa te ono paramano ai whailonga tupe whasi furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tatou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso to na i vai aso te tasi. Manatua, o lo whawau pia landa whamitoa lima tala pia e whaonga ina PacificEzy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pia whaonga le tatou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tatou account, ma whamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai
inga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu humar taulanga whatau I mangele. Pa pere siria le fitu se fulo tātou la lau faʻasoa ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o varselau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha male lua fitu ono fitu iwa wala wha PacificEzy o lau pa anga mo tupe wha momoli Samoa. Seal plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. Smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. Seal plumbing. My hot water cylinder exploded. There's no hot water. I'll see you soon. Jemelo watile watatonu le itulau lima fa malulu watu ile motusia fa fuese I le tanto wa proklame lungo le Facebook te lo la vale no ke tanto lungo le YouTube ya fa malulu fo la toro mai mo mai lungo le YouTube no le umi o le tulanga le tanto wa fa la wilo ya sa te to fa le lungo le tanto Facebook wa le lo pola le me wa mafai wa tele na o tatou au malanga I Samoa ma tau fia lu ma le wifi Samoa ma le internet le wa motusia fa fose ia lungo le tatou Facebook live a le na lava okay tatou lungo le YouTube channel ya la fo na mana ya fo toi no tatou to telefone mai mo lungo le YouTube ya ai o tele mai lo le Facebook fo ila ko wa ke le ale tulanga o vaenga fa le tonu Antu fo isi te miru ngol Facebook e tele na mafai a isi nga ali poki me fai a isi ma ke ala iau whaale tonu lea mea ma lea mea. Ia, mau fo lon sai ma le tatou ie whaaftai fo inisi o loo meri mai ma tau whai lo mai. Ia, tu langa le na le e whai ma tau ma whaale tonu wai ia le tatou Facebook live. O te lolo mor ma fsau ta inga ma le fionga I le tamaita I foma I o le whaatou whamanino po o doctor o afualo Dr. Felila Leota Saufoi. Ia o se tina po o se tamaitai po se tamali I foi. Mai le motu tele sa la fai o le teine mai le ala tau teine sa lenga. O a wha mai aina I le amatanga foi o le neiva yaso. Po le vayaso ena tenei. Ia ma wha paleina I se tasi o whailonga la walunga tulanga le PhD. I tulanga wa o onga pole educational ya ma university sa ili manui ai ya me se fo I tulanga sa ili nga malo o te lola ready loa ia le tatou wa sum ya ona feso ta ila ia o te lopo ma ua mai a ele tamaitai fo mai por sunga fo I le fia onga le fato famanino afualo Dr. Felila afa yo e maua mai ya ule nei vanga le fiafi ia au te fie faatalofa ma faafelo ia tu o le ua tai lunga o le proklame le Tautai A'e ma asiata ia ile dei foi vanga o le fiafi faatalofa ma o folofa tu ia afio mai ia lunga o le proklame ile dei vanga o le fiafi le usunga le tamaita I fo mai o le fato famanino afalo Dr. Felila Leota pe e maua mai ma lo se fo manuia Ya, malo le soifua maua malelangi mai lau tofa siata. Ne ia fiafi, aftai fo I mole por kalama matango fie, maua fo I se avanoa o lo fatauwa. Malo la vale ona sai malo fa marulu tu fo yo nole tau mo tu sia le titi o le proklame lungo le Facebook pa faftai langa le o le do le mo le nei avadoa o kilia mai lau wa o kilia mai fa more se I ngale confirm mai lava po kilia manino le lei ia okay faftai o le ua le la ua se kita ua ia fa felo ia tu male nga fa alo se avano le lei fo ile nei ua maua e te fio mai ai ia se fai se tala tu sa fo yo le matati au sia fo faftai ai le lo fo le tua ia na fa murianga ia ai ele le ia le motor pa o se fia e se I saunoia
o le se fioanga ma le faasinomaga i Samoa ia me se fo o le tulaga ua iai ia tulaga tauaʻoaʻoga faamolemole lausuga tamatai fomai Whaftai mo lo ua manoa I lau te wha siata. Mo mua lava e whaftai ade alofa mo le anga leo le atua. Ona ua manoa le leifo I wa tātou maua I tātou te faʻasoa I vaenga whaapenei. I lava na watu I se langona. Langona le whatau waa. Ia ai mai se lava I polkalama whaapenei. Ia ai talitonu fo I o se vaenga e lui tauina I fo I whanau mo le lumanai. Pailo foi ma le maualalo le tūlanga ia pe lava foi on whaalongolongo atu ia o le o lo tangata ia o te savali mai o ngā tuli sa lenga ia whaapea foi sa mataitai ia te ilo foi o le o langa o oina ia sa amata lava I sa mataitai ia I nā taimi e whalitonu si o mātou a pitonu fonga a samata itai samata yuta mafanga pau sa tasi al macho wa o ngatulanga lua ile tua o itonu o samata itai ma fanga pau yo inasa a mata ile olanga o ina mai lava ile tau sanga tasi ia po taimi fo ina o lo o prima 1 prima 2 prima 3 yes ia fai wina ile form 2 ia ma fa wa mai ile tau mafai ile kolisi vaiola ya lona winga ole olanga o ina atoa lava ia sa fa pena lava ona fa fianga ia ma tawivi mai lava ia sala fai au le I tatou moto sa va ia e mita I fo ile le nganga ma pia ia e moni ia lava ia vivi inga o tatou moto I sala fai ia ole moto fai mea mafai ia ai ala fo I ona mafai ia o le tatou wha moi tasi le li e maua I le fisoasoani ia pia le ala le o le tau mafai mai lava ia ona I manatu alofa I mātua talitonu fo I le nava I tau ia e vaia lava male alofa tau mafai ngā nei mātua ia I tangi lava I le vau tangi 5 e ala I le ngawina o le vau ia male ngā tai fale fo sa maua ina I tupe fisoasoani ai ia awale tau mawhainga wa o ngare nā vai tau a valu sifulu whaasoe solo mai la vai le iwa sifulu leo langa o ina ia pa mai aina ile a onga whaafaya onga ile iwa sifulu ono ia na a mata ilo leo ngā ruenga whaafaya onga ile iwa sifulu fitu se ia o ile tau sanga lua afe male fitu ia lua afe male valu lua afe sifulu tasi ia whaamia ina ngā lua I tono ntanga ruenga wa onga ole peo se tala anga tuna mai le olanga o ina ia male mea fo ina a mata mai gai upu masani lava I whaalongolongo fo ile fionga I pulisini o mtanga luenga o lo o tula I mai nei ia e sao lava ole o lo waa ia malo whaasino manga the root and the identity where you are from ia e mafua iona ona mimita le mafau fau male langona ile mea na a matai ia e sao lava o leo langa whaingofie ma leo langa maualalo ia pe tai o whaamianga le li ia a tātou hoa I lalo mana ia e sel mana ia whaonga so o le upule ai nisi fo i tamali o le atunu ia o lalo lava I mawai malo ma le nganga whaaloalo whaatai malo whaaftai lau fionga Dr. Felila o le whaarongolongo ma le whaafonga le atunu o le soifuanga antoa mo tele sala fai whaaftai o le o mai lunga to o le tātou motu ai mai se tūlanga foi o le tautua o le a onga lava tūlanga taua o onga uma le a onga le a onga whaafai a onga a vea mawhai a onga whaahuau I lava to e whainga ruenga le ofisa o a onga I tausanga I peona e saunoa iai o le a le mafua anga na e nau I loa o le asui le sikia ma saili loi tūlanga o whailonga. Awa ele nā male laina o le to te leo isi e vea loe mawhai a onga ma o ngā ruenga lea pi e la walunga I ngā ruenga uma. I lafo I aso e taulo oe o le whai a onga ia o le ala po alava. Ai ua le mutai I lo nau. Awa I toi nau e hile sikia ma walunga po le stepu ma walunga. E ala I le sailinga o ni whailonga me tūlanga whapena. Wa leu te vai e tu foi I lau savalinga I tūlanga o le master ma vaenga whapena. E mwhona e tau sau noa mai lau savalinga lea.
Paftai siata. Ile mai ai o le luafe ma le valu luafe ma le iwa se fulutasi le mtanga luenga wa onga. Sa whamnia I loa I le University o Samoa, I le sauwhainga o le wa onga, I le luafe sefulu lua. Se iau o mai le taimi nei. O le mafua anga fo ile na mafua iona iai se langona. Ile iai le taimi tonu le mtanga luenga wa onga. Sa tuuna tuai tonu le matanga luenga wa onga le suinga fo o pol kalama faʻatulaga po kalama o oina faʻatulaga po le curriculum. Ile tausanga 5 le 6 tausanga taluai o te le o maua le lei po le tasi iwa 5 po le tasi iwa 7. Sa faʻatulaga e New Zealand le ia pol kalama o oina po le curriculum for both primary and secondary schools in Samoa. Mai le nā lava taimi se iau o mai le lua afe ma le iwa. Lea fatoa suia I loa pol kalama faʻatulaga o aʻoaʻoga. Ma o le mafuaaga lea na e se langona ona sa o iai totonu o le the introduction of the new curriculum, which is outcome-based curriculum. Mai le mea tuai sa aʻoaʻoina ai ia alo mawhanau o le atunuu Samoa foʻi mai le 5 le 6 tausaga taluai. A o lalo le pulenga New Zealand matuu natu mai mai ai le whaamatuu mai ai le tutu atasi po le sarutonga o Samoa. Se ia o mai le lua afe ma le iwa I peona o tāua. Whato suia I po kalama whaatulaga o po kalama wa onga sa iai le nā taimi a o tolu kuata o ina kuata tasi kuata lua kuata tolu. Pai kuata mua bua 15 mpayaso kuata lua 10 tolu kuata tolu 12 kuata. Ele ia lama se nga man faatulanga le taimi nei. Ua fa kuata ta 10 mpayaso I le kuata I tonu a onga Samoa. Ua sui fo ila malo na por kalama. Mai por kalama I le 5 le 6 tausanga taluai. Sa ta pena uma mtanga luenga e o lava I le sona daily lessons ata maiti po o whaia onga ia o ina I ta maiti. Sa ta pena uma mtanga luenga. I le suinga fōlea ua lea ua whaingoai so the curriculum before it was objective based curriculum. Ia e ta'uai ia sini ia wau po objectives ia o vaenga ia ausia I ta maiti I pe a o se le sona. I le vaenga fōle nei e lea ua ta'ua o le outcome based curriculum. O le tusi po o por kalama o auina lea ua tuina atu I tua ia onga. Mo le primary la lea sa whaiai la u ngaluenga lea. Wana o learning outcomes. It was objectives before, now it's called learning outcomes. So I te tonu la le curriculum statement lea ua ave I tua ia onga. Pawai o mea la ua iai I te tonu le tusi o mea ta o learning outcomes. So wale aini pol kalama fo ia a toa e pe o le le sona o unite o le sona o le plan a toa sa iai wale iai o le mea folia wana o so le fasa mo fo ila le fasa mo ai le learning outcomes o le fa na unga ausia o le pol kalama po la u sa ili linga sa fatino ina ia o onga o fa na unga ausia wa onga o ina o fa na unga ausia. O le ase whaatinunga na yo tātou whaiaonga. Ai mai se lava I sunga I whaiaonga because they are implementers. E whai e le mtanga luenga le male malo ia whaiunga pai, decision making, but o implementers o nai susunga I whaiaonga. So o lea la sa I le lua fesfuru lua ina ua whaamniaina I le university. Ai o le tausanga fo ina sa whaatino ai la ua onga lea I le degree lea o le masters. So o le topic po le autu I le masters. To investigate how primary teachers behave towards the new curriculum. Le curriculum lava lea o po kalamba o whanaunaunga ausia. Po whape fea. A wale mea monia. E le aise ilo ilonga, le aise se toe tilo le mea tuai. Sui atoa, ave ese atoa le mea tuai, po le awa onga por kalama tuai.
ai tu mai le mea fo o le matua whainga tai susunga I whaiaonga le whaatinonga nā mea. I le lua afes fulu balu, ia na e se la ngona se tue tilo a po o a mai le whaatinonga. So le process la leo le outcome based lea. Introduction in 2009, 11, 10, 11, 12, mai al whaatinonga le introduction lea po le development o le outcome based. 2013, ia implement loa avelo itua the process of implementations out in the schools. Po le hale whaatinonga I nei whaiaonga. After 6 years from that, ile implementation, lea lana o watu ai le lua afes fuluiva a matale a o ngai le lua afes uvali. Lua afes fuluiva se tue sa ilia. Po o fea o iai le whaatinonga I nei whaiaonga. So after 6 years of implementations, where the enactment is happening, po o a mai le whaatinonga, lea lana whaatino ai loa. Ia maua iai fo I lunga o le library ale Waikato, University of Waikato. Ia lea ngaruenga. Ia po ai lava fo I le sunga le whaiaonga I Samoa lava ia maso se Samoa fo I o whaiaonga mga lua inisi o atinu fo I alam whana wale atinu o lo ngalulua I lea manono o ia mga patia I lea ngaruenga. E fia I loa fo I mafia titira I le tau mawhainga na yo tātou tangata Samoa ai mai se lava I sunga I whaiaonga susunga I pule aonga o loo whapenao na no o ia I le whatinonga o le polokalama fo o le matua matango fia o le latou ngalulua pe o le mafua angalia ia mao se ngaruenga whaatino fo I lea o le nei pa moe sa whaatino ina ma le whaaloalo whaatai alo whaatai Moa le whaarawelawe ai tūlanga o lau talatelanga o no le whaafongai fo o le atunu. A wai tā ua lau saunoanga, e tali ai inisio nai fesili o leno no fo man manisio mātua, pe ila walulo ma fau tūlanga o swinga o mea o ngā whanau. Ia lātou mea o ngai wa au mai, walanga o le upumoni lau sunga le tamai tai fo mai. O au le si o au matua fate ia wa au kelinga faya tua mea o ngare tele o ukei fa nga o ko fa finge ma le ano ai o fa na o fa o ho e masangi o lungor por kalame o tele na meli mai ma faya tu se so ni a me se la tu langa o mea o nga fa sa mo se fa tu ala utala le wa ato utele lope ma o mai se atoanga ai po se so ninga fo I lo sunga te mai tai fo mai o le fa to famanino ai o ngisi o mea o ngai ka sen mai Samoa e whaamatala atu upu wha Samoa. Ore upu mongi lava, o ngā upasi mai fo ia ule ngā sawa le ia 1 e kau le ia 8, alu SMI le ia 8, alu I pese ngā o ngā umai e kau le ia 13. Ele I o mako wa o ngā wha Samoa I le mamawhawala ngā upu ia wasu e mai e ka maikiri kai mingi. E o la utala fo ile na e fai o media ku I o ko fa fingi sa mo uso manisi e ya ngani mai o faku o ava senga ye fai ngi ya nga up ai tau mai o le year 7 year 8 even they are not even in the middle school ma le high school e matua o fo ala lo to le ala na le uteno fo no fo le mo fa longo to ai lau tala talanga Pele o mea ngei wa afia mai le swing o curriculum nei po o prokalame o oina. Ai e pe o sui fo I mea wa o tele lo la una pe e vatu fa fasili. Ai se o isi ala nga upu ye wa mai ngi o ka se lo ko lo sunga ka mai ka I fo mai. Ai o tele lo po le aso na o nga I le time o le 8 po le time o le even to me sometimes o isi ala nga upu fa ko aka va ai le ia. Ia ngoka kamu whaifuiro ka ika e makua isa ili mai le vau filifili ma le filifili le vau sa. Po o whetau maua mai ai le whaafeso ka inga o le tūlanga lea. E ma whaina tau sau noa mai, ele o no suinga I o curriculums ma whaenga whapena. Ai sea fo ia mafua I ona tau li lifa whapea le tūlanga. O te tala noa doa ui ai anga I ngani Samoa. Pe o le ilo ilonga sa iai nao na po wha mo le sunga tamatai fo mai. Mahalo whaftai. Le atoa foi se loa o le au na ai
Ole e tele vaenga e whaamalosia ele outcome-based curriculum po ole whanaunga au si o ngā o ina po kalama o ina le ua iai. Ai e sa ole lei alau saunoanga. O vaenga pito I whaatau ina e lua ole po kalama nei. Ole mea tau ole learner student child centered. O aso la sa teacher center e fai o mai fai aonga e o a fo ila I por kalama ma le sona mea umai e faatino e fai o mai fai aonga na pau ale mea ole receive tamaiti po le afo le to inga receive e matau wai ma onisi taime faatau loto e fana ole vaenga lia not only the learner center or student centered but emphasize for ile group work e tu uita maiti so le o fa moi atoa por kalama fo tu uita maiti e fai ai la tou a onga o amata wa tu lai lau fa fesili asiata masalo ole mafua angalia ole fa malo singa ole vaenga nei ia malo losi ia tatou faia onga ile meole sa ilinga po o fainga fatinonga me tau research ia ai manatua ele ole marusi angaleo na yo tatou faia onga ile ngalue ai te tonu le sau fa inga o faia onga ia lesa ia aso ia ole onga fa faia onga le ua merge male university au I papai ngala o lo o tau mafai ia fa atino le vaenga le ole training po le au ina ona faia onga ilo ulava ia le taimi iva 5 5 iva ono ile anga faia onga sana ona sa awa oina peta pu ina matou ile vaenga fo ile just to deliver different stitching methods to deliver this to teach o awala ese e molia ile awa onga ona fo ila male sila fia ele on fa ya onga o lawa yai por kalama male sona ma taitasi tonu ole por kalama o ina fa tu langa ina moa onga ile mea folia ia pe yala na esa unua esa oleia ona ole wa fa malosia learner centered approach lona winga tu uita maiti e fai le latou lava awa onga na ona ta pena o fai onga so ile o to dictate le fai onga ole wa facilitate ai na ole vaenga na ole tilo ia ile inai o tatou faia onga ele oni developers of the curriculum fo ile o matua lava masalo mo le taimi nei ole ua ia ile fa moi ole sa fa inga o onga wa faisi wa diti se furuta sanga talo na matai na ua introduce le outcome based po le OPC I Samoa le wa tau mafai ai na ia o ina nei faia onga faolioli mo le tape na ina o le polkalama I tono a onga o le mea fo ina la le titilo tuai a fai wa learner centered po student centered lona winga o le wa fa pele ia faia onga tu ua tamaiti o esa ili mai mea nei ele na malaina pe fo na esa ulua ele ai se matua e tele ai na o mai so a tele mea mana o mia ona la o le fa mo o le polkalama fo nei tu uita maiti ina ia lato wiloa lava ia mane po kalama o lato wana lato sa ilina le to mai male silafia lia ilia vaenga malia vaenga malofa faaftai lo sunga te mai tai fo mai ona I faaftai la volita faʻasoa o le la ua maua atu tono sisi vaenga o lau saunanga na pau ale lave o le tu lea lau sunga le tamaitai fo mai ai mana ia lo fina ngalo e moni au na pau le lave mua lau concern langa o au tulo o fia le ngana Samoa no walu ese me fo Samoa le mta upule no fia lafa e moni mau fo ia onga ai me se fo ni si sama to wa I Samoa e o me fo ile taimile nei o le fa au la fo I sia mato wa onga pe o le lupe foi vau ese o lea o le ngana malenga nu e nana o fai atu awa a fua foi vai taimi foi o matou wa onga o le mea lava foi le sa fai me o ai matou te o mai ao o matua tala o ia mea matala o ia mea e ave anga I o tongia matou pe pali university
A ole mea lana tupu lau sunga le fo mai wau te le nā tia se mea. Ua uma e la. Ua fai mai ei markusia o la ule ta ua suafa. Ai ua fai mai markusia se kasi o kangaka nga faa awa ile le nganga Samoa le inveski. Ola ola ngi mako mea nga sa ili solo mai. Ngai sa wai ko kongo markusi. Ua mawai manga kupi. Ole winga le no fai atua ua wau. O te tu fo i tala noa i tu ai ngā mefa pene. A wā e sau waile tala fo i lele e mana ia mai fo i lesi pito. A o lesi fo i la pito. Fa mata o mala mai fo i na inisi o fai a o ngā tulo. Po ole mea nei ole a o aku. O ngā uma e lo lea ua pengi fiki ia i loa maresi ka ngaka. I wai pei o leu te tala noa atu ona o mea leo o wa ai lo minga o le tusi lea. Wa tasi lua toru wa tele volume. Lea ngoa i o mako solo ava, o matou tufa ava, o mea uma, o mea na matou wawa o ina mai ona o porkalame ale a onga. Ia ai uma e ai, ua fai mai eile kusi ar kangaka kua kasi, pengi fiki ai loa mar kangaka kua kasi. Ia a o mafaufaunga uma sa tau wawa, o lea ngangane na ai, o le wingola utala, o le tate faʻasoa, ina wei wa ukeli ropo ai a faʻaleo atuai nei vaenga, ai faafetai ua ufia ua maua le avanoa, a tonu fo i e faʻauala atu i lau ufionga tamaitai fo mai. Ia na inisi o vaenga ina ia balance ai le tūlanga le walanga ele na ma le line, ia oisi kai mi ngaonga po, a o soifua se o grandpa. Ia a wala kunge e kau ngongo mai ngi mea even le toi ina fisili mai. O mea ngei lea o i koua onga. O ta fatu le toi ina. Ia o le mauke o inga mea i o kofi ngā pili. O ioi. Ua mato mai e su e atu le tala anga o tō finga. Ia fa mai siko ia inga i ngā kaimi. Fa mai. Au ke o fua o ange o la o ngā ia oko. Ia le rope o ngā i whai a onga. Ia vai. Le winga na te whai. Ia awa ia ruai. Mo te whai atu lai tangata sa avea ma whai a onga i nā whai ona po o aveo ni to sina ma kusi ala ko kusi. Ia o la lawa sa wai loi kukongo kusi ia mea ngā wao solo mai. Ia na o se whai ngai au watu a tonu e whaasawa tu wai lau fionga le fo mai se tu alalo. Ia e ono avatu le tatou matanga ruenga wa onga matulanga whapena. Ia e ono le tataimi. E le maua lalo le tūlanga o le matati awa e ausia. PhD a vea ma fo mai. Ia e se au te le lofui peto a tele nisi o le tatou watunu wa ausia le vaenga le. Ai mawhai ona e sau noa le tūlanga o le matati awa e ausia. Malo whaftai asiata. Mua e se i watu pesa o langona whatau wa ai lau finangalo lea e monia au i le vaenga leo o le piwa wa whai e ia tustusinga tangata i a whai a onga o le a onga le universite po o nisi fo i e ua loa i le ngaluenga i whaatinonga nei whanau o le mea monia ia lai tātou te i loa lele e tatau ona whaftai a acknowledge le tangata le tu samalana ngaluenga pe tamaiti a onga pe e tatau ana acknowledge a mantua fo so le pito i tua lava tu singa umal tangata e ia reference so e tatau na reference ina ia o asiata va oliko e tatau na fa maua ina so pe o fea lava e alu ia le tusi pe faisona i copy tu i lunga o le internet e sa ilia tua e alu ai tua le reference ui o le alana ia tu singa o le vaenga na i tauona i so o se tangata na te whaia ni tusi wa e sa o leia o le whamoe na nei vaenga e pi fo e whawhesili mai le ele aia se langona ai sa tuli tau mawhai lava e tuli mata ngau le vaenga lea i le mea fo talu ai ona o sui mai Australia mani usila sa malanga mai le lua fe male iva mo pa kinonga vaenga lea e na mea fo ona whai lea vaenga ona ole lava o le seleni ele mawala e lima vai tu lou lava le ngutu fo ima le ngangana il tatou atunu upele o Samoa ai ele na malaina le lima vai o Samoa ele mawhaian tatou whaia se suinga pe ai i suinga por kalama nei pe i tatou te whaataritari lava i tupe maua mai mawhisoasoani maua mai atunu te tele ia pe la o Australia ma New Zealand ole vaenga le na tau mawhaia e tuli ona tolu fa lima tau sanga talo na whaatinoina
alea lava la ngona ma whaalongo pea i le fia ona i whaia o ngai polkalama fōu, i le polkalama nei. Na mafu ai ona iai se la ngona, ta fia i loa lava po o feo o iai. I le whaatinonga o sa i linga lua fesu wha, na i loa ai le fia o sunga i whaia o nga, lea fo i wai iai lunga i le internet le tau mawhainga mua. O lai whaalia ai i ngangana umai lua, ngana Samoa ma le ngana Peritania. Ia fina ngalo o nai implementers po o nai whaia onga sa whaatino ina ile amatanga lava. Peita ile o mai ile lua fes furuiva le sa tau whaatino ile vaenga ni. Ua i loa ai. Ua matua. Ua e sa o lava. O le upua maasan jai le i fausia roma i se aso i tasi. O le ngangana fo ile na ngangana i whaia onga ile amatanga lava. Tasi lua tolu tau sanga whai mai. La tau mafai ia e ui le whaingata. Taimi nei ono, fitu, walu, iwa, lela as. Se furu tau sanga, more than 10 years, talu na lua fesu tolu, lua felua tolu tau sanga te anei, lela as, lewa se furu tasi tau sanga talu ana whaatinoina. O sao na li poti mai la o whaatinonga le na pai, sa o fia i lua, po o mafai, ia, leanga o tātou tangata totoa, o tangata e whai tulou lava ngana e whai mai le whatu. Ia e wha moe fo i lea li, ia tātou tangata mai le wha moe, ia o le hala lea na nau ai. E fia sa ili po o whea le mea o ia ile le tau mawhai ngana ia tātou whai a onga. Mai mi mita le loto, o au o se whai a onga. O te fia mana o fo i e wha ea, ma fia sa ili. Ia le maua lunga o le tau mawhainga na ia tātou whaia onga. E ia leo o tātou iei fo i le maasina o aso whaia onga. E matua whaapitoa lo lātou tāua. Ia le halale na tau mawhaia ia. Se isa ili po o whea o iai. Ne i pēa mai atu nuu no atu ma. Ono ni usila ma Australia no atu ma le whanse whaia ile ngaluenga lea. A wa ale o atu nuu ma se tupe. E le mawhai fu an tātou whaia. To atele ulu sina o le ngaluenga na matua le fia. Ona whaapea tua lewa na no foni usila. Ai le o mai wa lewa na whaatino limas. Tolu se fulu tau sanga o se mea wa tatauna lewa na ia ina whaatali se ito e maua se tupe. Ia toyo. O atu fo ilo atu ia Australia. Tātou te whaalango lango tele ia Australia mani usila. Ia ai whaatai e mo ia e umi. Ia ai lea lava e lango atu ni usila ia o onga asio tātou atu nu. Ia lea fo e te lea fo ile fisosoani. Ia peo na ia ile wha moe. Ile o auto vaa mai o mātou o loo tau mawhai e to e wha saili nisi to mai fo im. Ia whaatai tele ia ni usila mo le avanoa au au ni usila e ona le skorasipi. Ia na mafua i ona o mai tātou tele fia i nisi tūlanga. Ia e tātou te matua whaatai fo. Ia ni usila mo le lātou lango ina i tātou. Ia whaatau nu ina tātou whaamomuinga. Mai loa ai po o ngā whea o iai Samoa. Ma le tūlanga po kalama o ina o Samoa. I le vaenga o loo whaatino ina le nei vai tau. Ia ma le anganga whaaloalo whaatai. Malo whaatai e ili tari tununga. Ia ole ama o pese si tā wanoa. Ia ai ai fo ini nai vaenga e tāua mo le silafia i mata upulau tele. Maisi o le wha malosia o le whanau a onga matulanga whapena i le labata ina. E te tala lava le wanoa malausunga te maita i fo mai. A fualo Dr. Felila leo ta sau foi. Ia ai mo le nei taimi ia. Avatule avano whai ulea. Ia mo mori ai mo woro whaanga i na iau ai ngai leo tauilo. Ia ele sili fo i le ta puai. Sa puno wa i mapo le whala. Ia o usu seu lau sunga le tamai tai whaia onga. Ia leo wa e manuia o whaiva i ses matati a lau walunga. Ia o teine fo o teine o lea la taua. Ia ala fo atule avanone marangang whalwalo. Whaatai lau to whaasiata ia. E la ngona ale. Le ranga whaatai le li. E le mwhaiona whaititia le whaatai le li e tusa malana fisosoani. Ai mai seo lo na anga le lei. Ia vanoa. Ia male ata mai fo. E ui ai whaapea o le whaatau whala inga o le tō wha manino. O le ile ausia ina o le avai. Ia ai ale langona. E iei fo ile taimi e le manino ai le tō wha tu lou po se langona fo ima se manatu o le tau mawhainga.
ai e faʻaatoa e le alii le faamoemoe ma se lagona o le tagata e tatou te faafetai ai le alii mea uma ai o pe ona i lo pito itua ia o lo tu i le ata si o tama ia o le toa sau foi mai sa mata itai a o faatinoina na a matale au o ngai lua fesfulu vat lua fesfulu wiba ia e lua fe lua se fulu ia pala au le le tama a o faatinoina fo il faamoemoe ia na o toi no fo ai le lua fe lua fulu tasi a toa lava ia taimi o vevela le covid ia male afo lua fe lua wale ye se la ngona fia o ngona ua le a toa fo ile le au tapua ia o te faafetai fo i nuu malalafanga ia o si o tama o si o tina ia ai faapea fo ile au faingaluega ai le papainga na ngala toa mo le sau fainga o nga ia te loa ia ai mai se o sa mo a toa tama matina matutua i le latou te talo fauao faupo ia wa tupulanga o sa mo o lo fia fina ia awani manuia fo ile ngata o tatou ainga tatou nuu o le tumalo ia ai tai nane le atu nuu o sa mo ia e fo ia le vi inga ma le faafetai le atua o no lana pule faʻasoa ma lana pule ua mafai ai ona faataunuuina faamoemoega uma aua le tagata lava ia e na ona fuafua ia o le atua pulepule tetele na te faataunuuina o tatou faamoemoega o le a foʻi se maualuga ua oo i ai ia o te fiafia na o faalogologo i lau polokalama po o se aso le vai aso le teanei o e toe au mai ai le saunoaga a lau faifeʻau foʻi lea faapea the higher the level the bigger the devil aua la ne i maualuga le tulaga e oo i ai ia aua o le matua masau mai foʻi lenā o le tiapolo e faatoʻi lalo le tagata manaia ia na ou faalogologo ai lau faapeapea e saʻo lelei le vaega lea aua neʻi lagona aua neʻi maualuga le tulaga ia ma maualuga atu ai ma lou foʻi tagata ma lou loto ia faamaualaloina ia ma ia tele se viiga o le atua tumau le faatauvaa o tatou tagata faafetai tele asiata mo le avanoa ia faafetai mo le polokalama lenei afiafi faamanuia le alii fuafuaga faatauga e maise o lou tulaʻi mai lenei polokalama matagofie ua logo faatutuila i tu e fā o le lalolagi ia e maise sa mua le fia faalogologo lenei vaega ia ma le faaloalo faafetai alo faafetai tele lava suga le tauitai fomaʻi o le faatofa manino ia mai se foʻi ua tau leʻai foʻi o se o tatou mo tele salafai ia a o se ai mo Samoa ia i lau foʻi faautugasega lelei atunuu o niusila ua aʻe ma le manuia ia ua moni le igoa le polokalame ua Tautai A'e faiva o lau fioga ia po lau suga foʻi le tamaitaʻi fomaʻi ia faamanuia le atua tate toe fesoo taʻipea ai mo lelei afiafi faasoifuaina ia soifua o le tamaitaʻi fomaʻi o le faatofa manino afualo Dr. Felila Leota sau foʻi amituanaʻi o le ua mai ale mafaatalitalanoaga lenei vaga o le afiafi tulaga o se matatiʻa ua ausia ia e avea ai ia failoga laualuga faafomaʻi po le PhD i le tulaga o aʻoaʻoga educational ia i le mai le university i Waikato ni usila dei ia awa foʻi si o tatou atunuu i Samoa ia malo lava le saʻili malo le fai o le faiva ua aʻe manuia malo foʻi le tapuaʻi le paia o aiga auā laga i lē faigofie le tapuaʻiga matua ia alualua talofae ia ai o le ai o le la faafetai atu foʻi ua le la fai lau tala ua tuʻumuli ia faafetai ua iai se si Dr. afualo atonu e lelei mai ma faaaogā lelei le tulaga o le Dr. atu foʻi le ua kelega ua kau alofia ai ma Dr. isi mau isi foʻi Dr. kigaga i loa o lai ae alu ia ui o lea ona ia lisi tatou faatalitanoaga e iai lau faʻasoa o le ua maua le tatou fesootaʻiga e tauala mai i ni tusitusiga feʻau tusitusia sa ou fesootaʻi ona o loo pisi le feoga le minista ia olo afua
fiti vai. Ai na o fesilingia e winga i le valele le vo ua save o mai lunga le valele. Le valele a fiki le ngalele a kuisa moe le ise pasesi. Le ua la langa mai lunga e peo na mai fo i tustu singa le newspaper le observer. Ia ma fesilingia ai ua alua i kupe le malo. O le ala waka oko ia kia ufa maunga. O le vo wata oto ia tia uli tali tatu atu le malo longa. Le anga o le ua stand by mai. Le isi tatu fa atadjala noanga. A fo i mai. O le a fa feilo ai. Ia le free amigos. E se la le free amigos le tau te sila fia. Ai o le ato e mo se tātou fe so ta inga ma le tō whāli o whaatau malama o le fionga ia fe puleai whai matasua ia e mai se fo i o le tamaitai ia lise Schmidt ia se ia mai se tātou update ale ngata fo i lea ia ma se i au mai po le a le isi plan mafufuanga o le case of the century. Wa fai fo isi leva. Tātou te le ito e maua se update. Ia ile leivanga o le fiafi. Tātou atu rani malolonga pupu lea. Fo i mai loa. Fa fei loa ai. Ia le sunga le bali po le to fa lio. Ia po le to fa ia la vea wa swafa fo ka maloa. Ia la vea. Lio fa tau malama. E lunga le proklame le fiafi. Leo ni vaenga tau palama i tono tasi dua. O loa tasi fituiva tasi dua. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Jaimura wati leo toa sifuru mana 5 minuti o ni tahale o le itulau ono le taimia matoni usiladei le tautua le Bluwave TV ma le proklabe o le Tautai A'e. Ile nei vanga o le fiafi. Au tali ai le so ta inga ma le koneti mai to o seanga o na o mai fo le lunga o le tātou malo. Ia, o le ala ua obtain ia nei invoices matulanga fo i o whaamaonianga o le mata upu le amor sila fia fo ele atunu. O le ala e le eise tupe le tātou malo Samoa. O alu ai le selau fase furu afele sa tutongi e company nei e lua e chara ai le vaalea so o le reportilina le na tu ina mai e le ofisa o le minister o ngā luenga o ia fo i o le minister o malai vaalele ma ngā luenga te tele le tātou watunu o le lai atangia mai sa fa atupe lava e company nei e lua o le company le LJ company ma le Sugon ma le dual LJ company ma le Sugon o company nei na lātou buildinga pe na lātou fausiaina le terminal lea ia me se fo i o tūlanga i le whainga o le whaafowinga anto o le tātou VIP ma le terminal o company la i e lua le lātou te tutongina le tupe le se lau wha se furu afe
a ngai I le Pacific Fijian Airways. O sa onga le Fijian Airways, not Pacific. O le tūlanga la le nā le iai e pei ona au mai tu tono le tātou ofisa. Lono winga, e le ai se kupere kako wakungu, e le ai se kupere malo Samoa. Ngā kokongi pe whaaluinga e tjara ai tātou waalea mai fiti. E sau se I test, e fo ile le whakaungu ua kue lan, le kamaranga e lau ke test, e test ai pe o le taunu ua tō pasese. Ma tūlanga I e iai tātou talinga malo. Mo le sila fia la le to telo sio tātou watunu. E mai a fo ile pisi o lo iai le fionga le minister. La fo ua malia mai e sau lunga I se taimi o le neiva ia sope a maua se lao I le fiafi ono le le fitaui ma taimi fo ia lato. E lai vali tātou proklame. E whaamani noa I le vaenga. O le naunga lava I o kampania na lato fausiaina le terminal ma le whaale lenga o le malai vaalele I le tūlanga fau le wa iai nei. Mo talinga malo na o lato malili ai. E la koke koko ngia lava. It could have been the Samoan Airways. It could have been the Sesiva. E se I testai ma trial ai le tātou tamafou le kako me fou langa whai Samoa. Ai ono o la ua malili e lava lato te tongina. Company la ian tu ina tulunga. E lato te whaatupeina. Fikus furu afelesi kampangi. Fikus furu afelesi kampangi. A o le lai le haia se tupe a tātou le malo Samoa o whaalu inai. Lono winga la. Ia whaamangingo la le vaenga mo le AVCC ino tūlanga I tala ma vaenga whapena. Ia e ko apea ka kou le akungu Samoa e le o mai mawese penge apa Samoa. E le o aluese penge apa po se senge apa po se siliva. Ale tātou malo. O lea lava e totongi e company ia e kele kupi. Lenga la ko fausia le sukon. Ia ma le aola to e vifo lunga ia I tātou company ia whamole a misa. O company e lua. Le tau te sila fia foi a fai foi e su ele pepa le observer. Lea LJ company. Ia ma le sukon. Le salato fausiaina le faale lenga o le tātou international terminal le la ua umona fausiaina ma to ai tau nuu iai tātou vaai o to ai tau nuu atu. O kampangia la ia lenga spiliki I le whaatupeina o le malanga le ngaru atu I Samoa se I test le vaenga lea ia walava ngā whaamaungianga walava fo ile na fo ile le whaamanino e fata auto le iai le mata upu. Ai o ke whakura ukala. O le a e a le kako me maua mai le ngā malanga kua le wa a fiki le ai. E sei whakura ukala. Ole o fai lau tala le tūlanga o ile. E fai lau tala le tūlanga le o tu ai ngā whai ngō news mai a tātou. Ua le aia ni news mana na ia fo ile le se I kau. O le aia le wingo ia mea. O le aia le tūlanga ua ia isia kako ngusi pepa lea. Ei lango ngusi pepa kako ke fia mo tātou sa tātou. O le aia le tūlanga ua ia. E awa o le ala ua kusi ngei po ua fia se kupe le akungu ua aluai. Ua fia se kupe le a ua ngau ai ma le alava. Le ala ua whaamaunia mai. E le se tupe. Mai o le a maua lava le lao le fionga le minister. Ia e mese fo osiana general manager po le whaaululunga o le malai valele. Le fionga tumanu vau. E vile. Ono o lai pisi. I mean, what so ole se mafua anga e ngau ia se fanga ia o se va fo ile le complain ai fo I va a sainga mana tu me fo na tele fo ile complain I va a sainga fo ia le na watu sa atu ai le tele o le miliona ia sa mo le fai fo ale o a fo ile va to le va ale nei fiti o le va ala empty se ia va ko testa ile tatou ioe se ia va tu testa ile tatou wa malai va le po le tatou terminal fo ala ngala fe ka wile le ia o ile testing o le artificially wa ma fu ngale se ka ko sa mo Airways po se ka ko va ala po ma fu ise wa ngau fai nga si ka ko fai nga maroku ai
O le mea la na le tupu nei le whaalawelawe. E le o malilie, e le o kalia inga. E le o kalia inga inga iso le ua o ari i ka kongos pepa le ali ua matua matira tila mea le whainga whaapea. Why? Aisea. Ia, le a ua whaamani no tu le na vaenga. Se o lai pisi le whaaururunga o le malai vale, le lai pisi ska moku mangu vau e kau welcome ia kai kau pisi le o le kai minga i le kilingi o le kelefongi la kilingi i le kelefongi i le whaururunga o le malai vale li. I think o kasile ka ngaka makua i pisi ya lang kelefongi la ua i le kai minga. Ta ilo ilau pisi, ka ilo fo i le pisi o la u kelefongi la iai. Pe kukusa mar kilingi ko kilo i lua kupo o aru ia si CEO fufulu maka se vai aisa i kua mo maku nge fulu mafau fau de kele ele tau arranging o mau VIPs tai langa e ui uma o le single point of entry uma lea kangaka ia malangatu Faleolo International Airport. So a whailangi kūlanga whapengei o lea ruaku o le vaa fiki o le vaa la upasese o aso ka ikasi aia ruaku o le vaa lea. So who cares? Be empty po o lea lava. And even if, to be honest, ila ukala le whaiaku, even if e alua ise kupe a Samoa le mahalo Samoa, so what? O mea uma o lae whai mo le lei o le kako ukari ngā malo. Awa o se mea piko sili nga makanga o le sosolo aku po le lena ko isi vaala yo aku kumu aku i au malanga makaikai o le lalolangi ai aku faale kongu o i le kako terminal ma mea umale o le ala lesi news le e mua mai ngai fo i le newspaper le e makua mua i luma le faasa kaulo inga mfa pe mai sa tatou na test sa tatou o feo tu wai tupe vai ka ko ye o le mea nga le kupu a le kupu se wha alavelave ua whai. Ai a uma ua kupu ua whai fo i le kala. Ma ka o kai. Ei oi. Awala mea ngā lewa iei. Lewa le kupu se wha alavelave. A le ua kusi ua fie se kupe ua aluai. Ai ua ngalo ia, ua ngalo. Ai se aia leina le tusia mai e le newspaper lea. Ai ta lafu le ua palasi lalo. Ai se aia le tusia. Yeah, I'm just saying that. Winga na Elaines te whai atu la te tala. E au yo lea. Mō le si le fia lau tele lo tātou atunuu Samoa ma Samoa i atunuu i whafoma so se tafor ke lope. E le ai se mea tātou te popole ai. Even a 10 cents. Le ai se tupe ale malo o aluai. Wha tupe la vai LJ Company. Ia ai mai se fo i o le sugon o la tau nei. Leana designinga ma fausia ma tusia atoa le ata o le tulanga o le terminal lea ma fatulanga me uma le fo ilanga teika la kou kupe e peia i mo le malanga le e chata ai le MT va le afiki e malanga atu se I test la ko waka nga fakingo e pu le aska funge le la longa sa pa wale mea o le amai o le approval i le airspace ma le landing o le va o le mea lale nai tapa ai se approval ale mingiska ma le pulenga o le malai vaalele ia me se o kapinge ka paunga a o ka ko worry fu ai kuaku ma le ngi faala kua ia ele ane me o tuona tulanga uma mo le nofo le leo si o tatou atunu ia me se o tatou talinga malo o le la amaka nga su engi mea faale ko ngoi ma vai mangua na uma foi no vai atu le si article le a tatou tele I o atu ele si article na sen mai tangata ia teo ale observer ai o vai nga ku ngai le headlines e se ari le faingo le headlines e sa wele upu wele le ticket volleyball ia se uma tango mi sa su e tu le ai le headlines na no vai tu si mai le article ale observer ia ka ilo ia walanga e ke fiwa ka ufa mama ko ilo ma fau alanga yele upu so le ka ilo I don't know I wouldn't do it myself I would not fa headlines ai ni to nga me fa pena ai yele headlines nga sa unga I mo pisi talo nga voli ana sa wele ufa pertania na tu lo le ngana fo ima ya tatia tu pe ala to mo fa ngola to ai na no ufa ya tu fa pena
e tali ai o le ua tali mai le fionga le minista i se fe autustusia. Ona o lai pisi le taimi le nei ai o Russia tu ai lava o fatu honorable fa mole mole o le o fai tau atu le article lea se e mai se fa maunianga. E moni nalu stupe ale malo ale ua umai ele ai. E na o company lava ia na la tau designinga insingia le tatou terminal o la tau fo ile na le sa vai lua tutusa fetus furuafe mole charainga po tongi no le valea si alwa tu se testa si ka ko amio a ole ko ai ko hu maku malo mata ita yo atunu tele longa ai mo tatou so tainga male to fa ya li o fa tau mala mai se fo sunga le li fe pule ya mai le tu malo salenga fionga ya fe pule ai fai matasua ya ilunga o le tatou por kalame o le Tautai A'e. Ia masei fai foi se kako update ile nei vaenga o le fiafi. Ia au te fiafia e whaatalofa ma au whaafeiloa i mo folo fatu pe a whaapea o le u maua le tatou so tainga. Ia malau tō wha li o whaatau malama o lau tō wha la vea. Ia po o lau sunga fo il pali. Ina ngata ilea. O le avanoa ua maua ma le fionga i le whaipule o salenga. Ia le fionga ia whipulea i whaimatasua. Ia me se fo le tō fine ia Lis Schmidt. Ia ilunga o le tatou proklame. Ia whaatalo whatu ma whaafira ia tu. Ia male anganga tumu le whaaloalo pe a whape o le wakilia mai tatou. Ia se i koe kau whiso o tai atu le tatou. Ai mai se fo i o le tatou internet ia tatou i Samoa. Ia langa leo te vai atu. Iyo, fōringa mai o le ema mau mai sia tatou wamio. A whapeo whaafonga mai, ia a tau fionga. Ia na ona toe seki ia esa o karar ko inga fo ilele. E na ona toe liu al tatou antena. Mangingo ro mo tatou TV. A mo le lava ia tau fionga. E na ona toe fia siaki tu lava. Ia o le tatou internet matulanga. Ia o tatou iai fo i le teimi le nei o talia le se tatou so ta inga ma le tō whali o me so whinga whapule ai. O lai wa poloka ato alava fo i tai le taulanga i le talawhatai o pia. E o nisi o tūlanga tau whaamisinonga ma nisi o vaenga whapena ona o lea ua whaava noa ma nisi o tatou o no fuanga po o fale fo i e tau au fia ai tūlanga o e whai ai fono tanga wha corporate. O lea la ua tu ua wanoa malava mo le tatou tali ngā malo vai aso atoa. Vai aso atoa o le a tūlanga i oe. E o le whaitate whaaf ai atua li i malanga i e atu i Samoa. Ia ua tele a fo ina tau le tele ni malanga tau le tumu malanga vaa o lo malanga i Samoa. Tau mau fo iana i tala fo i le e malanga le New Zealand. Le to tele nisi. Ai ona o le tūlanga fo i le ai ono le tūlanga o le puipuinga lava fo ia e maise o le whaatauteinga o le fono tele le whai Samoa. Ia o le mafuanga le na. Ai mo tatou a ia i Samoa a whape o le tau usua e sau ka whaonga ia pia. E whaano no e whaasirisila atu. O lai loka. Matua i tāpunia. Matua i tāpunia lava. Io Elena, matua i tāpunia le tātou taulanga, ma tala whaatai o le taulanga. E iei nisi o manala ngai e uia mo le aluatu le whale mai ma tūlanga whapena a o pia lava ia le tātou main road fo ilele ma le alu i taimuri nuu ma tūlanga whapena ia o Larry putia mai ia o lai tāo fia uma pe tāpunia ia ai tu tasi lava mo na o ta vale officials mo la tau fe malanga inga ina ia awane ia se tūlanga o le pisi o le poloka matulanga lava whapena. Ia, o le vaenga la na o vai atu i mea nai upload menis. I o le simalanga le nalu nei li tae au nei o i Samoa. Na o le toa fase fulu i al pasesi. Ale i o e toa fase fulu pasesi le New Zealand nai vai atu nai upload mea isi tanga tailunga. Ia, ono o tūlanga la vai le o toe mo o mia le tumu tele o le au tā whawhau. O pasi le teimi sa te tauna e malanga i Samoa. Ia e te alu ai fo ilele pe fa pe olena e fa moe te malanga i le fono
o talia la ia fa mole li o mali tatou vaenga se ito ia o tau maua mai foi ia lo leo lungo le tatou porkalami fa mole ia to refresh ele tatou internet fa mole lava ono le o maua se tatou connecti le lei ia itulanga foi o la buto ai tau nu foi Samoa ia le resto le fainga malanga foi ia le fast party le sa ta miro mai ia la la buto tu va tu Samoa o te va ai tu foi ua tele foi upu matala itulanga wa faalia mai wo ofeo ai ai le se yo atue ia mana tua o le ongei o tae au le fato ata unu ua tuai le matua mafa o le tele o tai kai au iyo ia le tau nu nei ia le fionga le tulafono i Samoa e foi le tau nu ua i manisi pe o le fonga fitalai ai o la lava i Samoa le tangata au tu lava pei o le tō ainga ma le vainga le nā o malo te tele mai fafo o le ao ma malu o le tātou malo tuto o tasi o Samoa o lai Samoa o le pāle mia o le tātou malo tuto o tasi o Samoa lafo i Samoa sui pāle mia ma le tele o minista e o le mingiska o kupe e ua mafai ina le ato tupe le ato nuu o lafo i Samoa lono winga e le ai ma se mea o le a popole ai fua e le ai se mea o le a matua faa popole ai fua iyo i tūlanga i kapisa mai aisko inga fo i reka ika i ori tuangai ia mafaa pia mai li to ina e le te tauna o e feo ai a o le faitali ngā malo ia o nā ua tau sila ua avatu fo i le faatuatuanga e tasi i le komiti la tau te faafoina le tatou talinga malo isi o tatou watunuu o Samoa ai o le tua lalo lava ia e tu inatu i le tatou watunuu ai maise o tau ia faafofonga mai a o tau sauni sau pomu e pā faafofonga le lei mai ia mamao ma loloto ona e tau mawhai e whaise ngā yo i ngā e wha amata ngā i nā i matu umau alaro aisi o tātou watunu. Wha mole. O toe wha mole atu. A wha pēa o e wha afafonga mai a o tau tā pēna e o e sau wha pā ngā pomu. Leu te reo tera noa atu wha pā pomu fo i ele sau i o i pariskinga ma isa la eru. A i eru ko ai ngā wha pā pomu fo i le tau valea ele atu nu. Toso teine. Tulou. Wha malosi i oe. Wha malosi ngā kūrisi. Ta le penga pe o so whai ta vale official. Ngā oi mara whao mea. Ka kou e whanga sao kua. I oe. O le au ka ngā mea i wharekari malo. Break in to tonu o wharekari malo. Ngā oi mai mea o loo whai ei whono tanga. I oe. Ia mamau maoi. Awane ingalo. Le lau toe la pata i atu. Awane ingalo. O le ngā ua iei mafika i kukongo o Samoa. Ioe. E le ai ma se faʻasoli tulafono ina o le te ia. Tulou le ngangana. Le la tatou tu atu Samoa la wakua sa o le ngangana. O e le kau fou ngia o so whainga mangi au whaamalosi ngā kūrisi, mangi au se inga ako, mangi au whao mea, mangi au wao ngā ka ngā mea, vāturu whafonga na dua umau mea, ka lepe whale ma e o so whaia poku potu moe o whare tari malo. Awane ngalo, o le nai ai ia fita e whioa i mawhana, a upenga. Awala mange manga ke mawhau, a whanga o e leo pe whanga o e fika o ngā olo ngaui, kulou. Na e whaapela ia e umhae ai. Ua toi mawaisi nā au compensation fui le lea oe malou ainga le ai. No way, Jose. A whai e te tau mawhaina fuala au malosi ma fuala au whasaina. Whae vai uka i roa le whai sau kumaumanga. E roa vatulau. Au le whae vai uka le vao. Au e te alu le sami e malemo ma e kawhea. Alu e uta e vai tu whae vai mea ngā yuka. Io alu yuta e te whao ai a uma e a wato e tifa i lalo ia na e toi arufo i le tai moe whaasolo atoa.
ai a fai o e tau tāpena e te tau whaini au ngā yoinga ona o lou manatu e whaaluma luma le whainga maru. Walanga ika kai whapea. Tau te loo tau sa mo le tunu ule tau te whaafonga mai. E iai le au whaakupu whaalave lave fu i e tamba fu i e le la ala ko mawhauwhau wa e whawha umai lungo le whainga maru. Awa a tau valea nei, tulo. A tau valea. E tau valea uma e le whapea mai. Ia o le li leo John Wayne le ngoso ma akor kulisi. No, a breaking news ai ngai fafo alu le CNN alu le ABC. Ia a Samoan citizen, wawai, a citizen of Samoan Rob, wawai ka koe. E le aia ma se whapea mai. O pai la fai mai le afio anga o a. Le ai ma se ngā mea a alu I fafo. Ka uwa le a koa hara kumu. La le o toe faololo ma watu o tali heli tatu fa tanoanga pe a fai o le leile tatu koneti a fa fonga mai foi lau tunga le malo le o fa tau mala ya o la faololo ma aule na mala utu o lalo o ele ke ka penga ke alu ke fa le anga mea a fai foi o tau oso singa u kama i oso fa inga foi le fa alu malu mai le talinga malo fa pea e ono vai e tuanga nei o share mai. I'm not sure. Pe o New Zealand. I think o New Zealand le ia video le no vai tunga. Le share mai le e maki mai ko kongu le si mai ka inga sau ke le o ankala le anga e fai I le kupu. Le share mai lunga sunga le atau Nielsen. Po Godfather. Na sau wali le ka mai ka ipalangi nga la sau fa ia tu lunga ia le tupu sa le sa ma Camila manisho tai. I'm not quite sure. Po nei po fea. Ai saua makua fai mai a kala ma whaaruma luma ma fai mai le kupu ele o e so kupu ele o e se pulo ele le ngei o le a ma le a mo palangi ia de vai la o ia nai asha mali e leo ma va tu fa fo ala e valo mai a va ai fo yo I think it's Australia. Okay, that's right. Fa ftai o tole tote ia Australia a fai o le ke ngofo mai Samoa au e kau sa ngi fai sa mea nga aua kamore mole aua le tangi le masiasi aua le a mia le matanga le ale wingo la utala ta tia pe papalangia man tu fu ele hinga ngu o papalangi le na fu na fa tu la utala le matanga awa tatou te popule fuar kau serving o lasagna, kau serving o burritos, kau serving o ha umanga mau me au ke kau worry kele nga mea serve ye le si mare popo o le ale wing o la utala o le ano fale le na e fai loa I kanga kangi e se we are people, we have a culture. Manga kua mai foi la oe e kau ke kau ma fai roe a vaku skaidi fa papalangi ngei matunu I fafo wa ava no ai foi la mar ko inga skaidi nga o lo sa vale kua ku loa pa ku mau kala le mafau fau ala sila mai ngai kai le ai ioi la tonwa a e ta pena line na ia wanga fa pena e te savali atu tonu ai mauti no e lua alto inga mai oi fafo mua e te savali mai le ea e meme mai o vai le mai oi fafo lona lua ai ala tu lo winga pa a ia e ono fa nga upe nga fita le nai la tote leo ina le malu puipuia o le usunga fono ia na la o tu fe tu fa pena e o tatou awana I tatou fa kai fua I le fa leonga o human rights ye kau ke vai ko sa vale kwa tongi le fua mo sa vale kwa tongi le pauka sa vale kwa paka le lipstick awa lei o tatoa e matau mea uma o le va fe loloi ma le ava fata e fai ai mea a o ela le ke kau ka penga e fai singa wo so fa inga fo ile e fa le anga ina ile talinga malo matifu wa enofo mau ai maleva no ai tau io e ave fa malo si ese tangata malanga ia mama wa ma oele na mea le anga o le alu e nei le tūlanga o le popoi tu tonu o tātou atunu ia o tau sila o tau le popoi le ua mafatia se tasi o ainga ina ua maliu faafua se ia se tasi o latou alo po se alii ina ua ingu aku le fangupia tulou
ia ala ua tasaa ai tonu e nisi o le vaila au. Ia ranga. Le ala ua oso le malo vale, oso le ai u, po le alava. Oso le loto vale, loto le anga. Ia po le alava wareka ke vai o foi, o po le me foi fua pe i kare kenga skama, po le alava. Ioi. Te ia ila ia le ua fai nei tūlanga, le ala ua mau wele ola. La ala ua ngofo wa te le lo po le update po ua maua. La ua ngofo ma le sa o loko. If I were you, wa te lo mo tinoa o le te mai mo mai le proklame a siata le fiafili nei. A wai ke ilo le leia, esu e a le urupo. E maua oi. E muri maua oi leo, e mua maua ku e le urupo ngi. O lau la tau le mau o lau tu o lalo ma le alofa ia te oe. A whai o le nai te lafi e le maua oe. Turn yourself in. Turn yourself in wha mone mole. I oe. O lau ku a lalo le ngā ma le alofa ke le iaki oe. E sili ai lo tango le lei alu e ta. O ki re whai aku po le alau ka unga e kuaka. Ka peke ka ukingo a e kango e make up le story e le a ma le a o te le pole le nā mea o te popole i lo wanganga. Alu e ka whai ai malie o au tonua le ana tupu ai le maliu si usosia. Whekaria role o e makua pakakua. Aua e te ngangahinga. Le wo whai atu. Aua e te nanaina. Tau te sila fia le tali le fonga fitalai na tali i Brisbane Australia. Ina ua whai fesili ma tali le mātou sauni ngā lotu mai ale lotu tu whaatasi ma le mālo ma le whai ngā malanga. Sa ia ile o le wha fesili na fesiringi a ile tūlanga o le mata upule ia Samuelu. Po ai se hawa kuwai ai ngā maua ma tūlanga umai suesu enga. Whamai le kari le fonga fikalai. O le atunu une yo Samoa e se mai a isi a kungu. E uma loa masaru salonga o re kula fongo o marasu enga o le ami o tonu. Ua lea i lava. E le mafai nga sao mai le whaamasingo ngā lea kua. Le ale wingo li tala. A mai loa la ia le fonga fitalai le whaateita inga le keiso si sainga fo ilele. Si sainga fo ilele soa whai a saiko. Le na maliu fo i tanu leo neone i Samoa. Fiu e sue uma sue nga masaru salonga. E le maua po inga whaia. O le taimia nga tiklea i leo ua uma wale aise wale maua. E le i leva ai koe saua ia koe kau. Ua ese le tu ai ngā mai wa mai ai lea uso. Ia ka kere kau whaia. Ese le tu ai ngā mai na mai ai. O mana ia tau tinoina, o kiroa. Ai vai ka kou iai. O le alala na leu te toe whangu atu mo u toe whamanatu atu ia o e lea e te nofo ma e lafi pea a o e le ngari lingi er vai la au te tonu o le whanu pia ale uso le po le atali i lea. Aua e ke lafi. Aua e ke lafi pe o le lafi ar kangaka lenga so aku aua. Aua e te lafi. E pei o le lafi al tangata lea na so aina tu au. Leanga e te le oiloa, le sa o loto le wherua i e wherua iai. E arua ka ko vai a kunga waka ngia mai fōringa o ku au kaka lea po oi lava. O le iei tangata le tau te masaro salo iai. Ioi, o le iei tangata le masaro salo iai. E iei fo i tangata o le uteiloa ngai sila fia le o tau leo. Ngai ko ke sila fia inga. A o lea e whaatali le whaamasinonga. O le whaatali ala mi o tonu o le tu. O le whaakari mai lea kua. Langa o ka kou o le loko o le akungu kerisiango e whaavae i le akua Samoa. Le winga la na le te whai atua i me whapea. Ia lona whai o le vaenga whaasoa wale o vai atua maua le tātou whisota inga. Ma le tō whali o. Va ai vo i oe i e alu mangi au a singa. Va ai fo i oe i e ku mangi au a singa i wharekari malo i ka kou malo. So le, ku au moa nga. Ku au moa, ku au whai ai whi. O le mele o te whai atua, o whai ai whi e ma mea ai Samoa, o mea ngai whai e hotel lai ai.
ai ku uia lo fe lua I malau e ke haru male taxi le si singa so ro me ku or ke di or ka vani Aring usawa si so usawa fa mole ku ia ku ngar fe ku ka kala mai fa mai is the Fiji Prime Minister here Ike ire pa mau ia fa fonga le mai ya si fa tu tala le ya o mau o tou ia le a tu ule me le o le o fuasi awa a moe ka ko ka I le motonga le ai se me la a ve fu nga me o limu manga me e le a ai bisu ya ole anta so watu ole o mauli tanto fe so tainga mauli tanto fe so tainga ya maleso tanto wa malesunga malefionga ile faipule e makwa okay lo le ya le mele le isa wai mau pokala me ngafi e mau ki ngoa foi nga usu e ka palulu longo winga o le vo ila sa ungi e ke ia le e ke I le fare le pale mia o papeiros ai ku ir kamalo so ya awane to wo me na I mana vo tanga tavantu fonga na tiru tatou atu ya se fa feilo I tatou wa fa tardonga dungo por kalame to fari o fa tau marama me se fo fionga le faipule salenga fionga fe pule I fai matasua ma lore se fo baua male langi mama fa taru fatu I le deivanga o le fiafi ia fa taru fatu fionga tai ya la ufterenga eta ma lo forse le langi mama se ma se tiu te mastani para winaio I tu le atu mo le langi Ataro fatu fo mai Samoa I tu le langi I Samoa nei o fera tatu watu nei fo ta yo malo tatu Ataro fatu fo le wainga ali pangelia mana no kapeleta talai mare pare mene o Samoa le tatu wainga o fight style Batalo foto for the night to Malang Yalo mafai mo se foi o feoi le tato mo dinu adi mafai la unga so mo tofu sa o na vai fana au mau na tu no malo fa te tele lo fionga le faipule ya fi fo le ute mo se lao ya sila joile ba maru lo telo le tu fa tu mo wina lo la le ai pe wa to tala vo lo sunga le faipule ya to fo ya tu lo fionga fa talo fa tu lo to fali o ya ide de vanga o le fi man ya senga mai ro alo ya talo fa la nele ta fo Ia mo mali so tato tunu ele ngai sa monia me se o tu mau lewa ta no foi mo pero ele teme Sophie e wa le pa yo Samoa ia e pa pitola pa ta no foi e la ufianga por la pringa chata tale ai no Samoa o I mano le nyama vai malai mo vai malu ila la tau upu to faltoi ya meseo esa foi que pule ya malo polau malo le pakotoa malo foi le ai el fai vai lau dionga polo kainga seka ya da to foi fa malo le ngale le tu o le uti ata mo foi tu langa no utau vai tunga o vai tunga pe ya langa ku I mese ko malua mau o fa pe ele mafai ngai la alanga la na paulo le meu te lo fia ye Camila o le koko malu koko Samoa lo no winga la a paule malanga e no asie mau e talia na malanga le tupu ma masiof a malanga la ye malanga tu fo ye isi tunu ele o mo mi vanga koko Samoa e tau sa la utali la utala la tofalio ya el magagare
whaamuia kauso. Rau mautuan ma ke. Ka no marfongo. Ke ronga la kiki mo se dito ke rau sa mo pena nga su el kauso ave ma Camila. Kau kia le. Le oka nga umo whakongu kia mau. Ei. O le mea tonu ale na leina whaanoi mai proklame nafi. O matua i tu o le leire proklame e haru whai whaapa unga koko. Ai ka ko i ere kanga kai matua matautia. Ia ala ua whai e maule tala voi lele. E toi maua foi proklame. Ai le toi maua vai asore neos o tali ngā malo. Ia, ai ui o lea. Ia ona o manunga foi le tātou teimi. Ia, whangare malama mawili le i fia mai na tu sa foi o le nea fiafi. Ai tātou te le iola i le manulau ti ma le wha moe moe ngā. O a mai le tūlanga i le tauawa mea ina o le tātou mata upu. A le mai se update foi, a me se foi ia o le alofa sangi o nei o tātou se manulau te o le tātou atunu. Wa ufaisi umia le i toi mo se tātou wawanoa lua fionga. Ia, sa le nama siata. O no le pisi foi le tātou nanga o le kwenye tātou mu. Ngā tau tape. Ya, tono afio anga mai tu malo. Ni se tu tu te fa ar bine ngal ni. No bota que me ni por. Ya, tu dame la. Ya. Sau mai tau fai matau motu le tātou internet. Se toi fa o bersa no ngalo fionga fai pule. Ono le te bine o le fia ngai mafultanga. Ia pe mafuanga na le fai matuai tātou pera. Ai o le tātou nanga la mai ale nei foi vaenga o fia ngai male matau ko lau si le pia le tunu male la lang. O lo so lo mo bia. O lo le nei mea uma. O le matou tape nanga foi le wa iai wa matou sauni mo le matau ko so fo. E ui lava la le kapeo na maua se ava no e te tala mai tuka ia le uso ia sambu. Ia e le mātou kori tonu lo tele lava ia rita sambu. O leo ke mua se mātou kuto taini. Au te loa ua e vai la uma i nana tulafono. Ia mafai unga tonga. Ia mafautuanga ia. Ia auni te mua se mātou kuto taini o te minei. Ia paule mele o mātou tā pena ai a siata, ia le koe na tai atu le tringa ia liu. Ia o tō whine. Ia ma le uso ia mwelo mo se on tō rua ia siwai. O lo mātou tā pena i se iringa o se leni a wale, whamoe moe le tau sangfok. O le maau ma le policia, o le au foa. O le atunu una maau wai ma mo moli mo le temi mo whanu. Ia o le tini uma lea sa tua iai ia le komiti a wale whaatinonga o pamisinonga hoi lea le tukai piuno a so ia lio ia ma tasi so to fine sa a whaina ia le whaatinonga o tonom tanga runga le leo ia e ui lavala ina mai le whai unga u whaale tonu ia ai le mawhai ona whaale tonu ninga o lo ia te taua ona to toko ia ai mai se lava ke si mai sila ia o mai ana na nga pasa ia termine ia e fai tau miliona ia le pili po le tongi alo ia wa ia le lau matou ta pena ia awale se ninga se ni na ia fai ona tani le mana onga le o ke si po lo ia mai fa ia o tātou lo ia te mali i ma whai launga po te mai tai fo i tōru la tūru le. O rea rea ma angale nā lefia. A si sila mai a si ata i fusi te tele ia i uruma. Ia o whaalau noaina leo le lūrū ma tautia po le lūruma. Ia ue ui lawa ina matuā le ai si tūpila i. Ia e mātou te tele si ata. El tono foi le loto nganga le namba le nganga ko nganga te ni mai lango le fa mo e sabavali la va fatto tu e le se me o ia le te tupe fa tino ai ta penna le suon pa mo se tau ni e le
lawa matu mai mario wale pa au mai lise ne fiafi ona ulanga taule ame ya pasalonga I venga yo li fotino fono ai wa fai ma fai masuyo macho ia fa la lo ai e pa yaso ole lulu nei asiata e sim tautia le tapenanga le wai e fo tel tono mai a mai a on ma sino le fa moi moi ia ole a ka wa mai alo ia mai fa pasamo nei ia manisi pidia ma to ro ia ni to ia al termine lo na lo tsem ia se taimi ona tuata le ngole ya tau le tatou ruru ia o failonga ia ma tapenanga uma komiti e fai ona ilo le atu o le wa ana nafina malanga ai ia le sui I tutuila ia la tele afe tusi ruru tuilo terminate ia o uma la konika mo ia sota iane ia le afio mai le komai ia pa ia aba o real now tamali wa mai non ta o la ngolang pa wa foi le ta no le fa moi ia o vai a sofole malanga tuai le malo tele ia muri mai foi mai o tuina ia la ofionga o la ofionga siata matu watu mari ia mo bori atu tu si rue pa la lo na fa na foi stadia e per tu lana na o le fia Malo whawtai lo whiunga pule ai. Lono winga o leisi vaenga po leisi fola lea e mai tau watu whaafonga lea tunu u lea o le atango au I ai ia le vaenga foi o tatou vaenga o lo tau sa ilia lea mi o tonu e ala le keisi lea. O le la tatou tango au se tūlanga o se lulu. Worldwide, lono wingo le lulu lea o le ao whanga umai tatou umai le ngata o Samoa ia o Samoa umai o ne tafa te tele e mawhai whaasa onga leo le vaenga lea whai o ne sau noa mai ai le lua vase lua e sao le lawa se o le tapenanga leo o tapena I komiti e le na o Samoa ni o tapena o patunu o le rangi o na I Samoa ia o le apapea ona matu malanga atu ia ina e mawhai ona o mo o le tele o tangata e whaingata ona mabori mese I leni ia sirafia asiato le tele o poloka suafa o li o le tele paratupi o overtupe au mai ia me tauri le a tātou e o varo marasua pe tupe sau lo suafa po lo ingoa ia poloka lo ia pe o tūlanga na whaingata ia e pe o le wala le whaingata na ia tau ia tei fuga na leo tangata e wa hui whailonga mo me whapena. Ma lo whaafitai. O le ala so le tātou o a whea lea e fuafua ai le lulu whaamanino mai le tūlanga le lulu o ani whailonga o le ale whainga o le lulu ma tūlanga whapena. E mwhai ona whaamanino mai lunga mo le whaafonga le atunu. Ia, la tau no atu ia le ngai ali o whaanga amlaman vaenga lea. Whaafitai. Ia, pastai seta. Vai pa fonga mai siu tatou tunu. Pe ona saunole fonga de taitune. Ia, o mai ai tatou lulu mo le safatino. Sano no silfia de totele foi o tatou papore. Depois safatawela tsis. Ia, sama famani foi nisi failongo tatou lulu le safatino. Ia, me sei o tatou pingo ia sa whengainu tatou whaenga o sa ila ni tonu. Ia o te minei la siata kuturi loa sa unuanga le whiunga kulea. O lewa tā pena o tatou lulu mawae nei o le. O le centuri nei man whaenga o tausanga nei. A ngā I tausanga forward masina o mei. O lewa to whaina masina o mei. Se ina el tatou lulu. I le isi vai aso. Ia o leisi roba ia. Ia tau nuu roa tātou KC po tātou King's Council of New Zealand o tonu. Mo le tau awa me ina. O tātou whamasinonga nei o lewa on tādia.
Ia le lau tō ia staimi ona patu le lunga le tātou. Ia o le tātou tusi lunga le ua o tō fisina mai ai ona o le. Ia le mai ona Prince out tātou tusi. Le lau mai o molia tui Amerika Samoa. Le fionga ia Dr. Roy Ausanga. Ia a vole sunga le fionga mai. Malo Samoa. Ia so no le tātou tusi. Ia o tātou whailonga. Ia mata mai ia i whailonga mō mua. Te sepulu ma le lima tātou whailonga. O le tātou ruru tele nei e stiata mō silvia. O le whailonga mō mua. Ia e te manu malo ai le whailaps tapo keth. Ia ruhape losi ma whaata sanga o le whrai. Mai i le Esco Motors. Ia o le tau o tāwale nei pia whatupe se lau sepulu ma whaafe. Tala Samoa. O le hai laksile nei tāwale fōt nei. Lewa whaitatu whailonga mō mua. Ia ai man malo whailonga lua. Ia o leisi koe tāwale. O le tuainga o le race SUV. Brand new. Mai i le Esco Motors. Whaafe luas ma whaafe. Ia o le tau o le tāwale lea e almost 5 hape tā la Samoa. Le tau leo loo whaatau ina i le Esco le tāwale nei. Ia po le whausanga pui lea e tāu kōrina o le RAV4. Ia po le tuainga pui leo le latest o le brand o le RAV4 lea e mai nei. Ia tuainga na le e tātu tāwale leo loo patino numi le muna no i le whailonga rona nua. Ia whailonga no tolu. Ia o ina mata mai tātu whailonga tupe. Tolu sepulu afe tāla. Whailonga wha. 2 sepulu afe tāla. Whailonga 5. 2 sepulu afe tāla. Whailonga 1. Sepulu afe tāla. Whailonga 7. Sepulu afe tāla. Whailonga 8. 8 afe tāla. Whailonga 9. 9 afe tāla. Whailonga 10. 5 afe tāla. Whailonga 10 tasi afe tāla. Whailonga 10 2 tolu afe tāla. 10 tolu afe tāla. 10 wha afe 5 sena tāla. Ia mar whailonga 10 5. Tasi afe tāla. Ia o tātou whailonga tupe ia. Lewa ea o na whatulanga. Ia o leo foi watu tonu o tātou tusipu. Ia wale tātou whamoe moe pe o na tau noaile fionga le Jofia pula. O le tau na tusi lungu le tas. Ia e 5 se lau tāla. Tau le tusi le tas. Alo pepa. Ia o le tau le lupe le tas. E 2 se lau tāla. Samoa. Ia. A seta o le tātou tusi lulu o lo patawina le tala Samoa. No winga pel kala Amerika lo winga skukala. Skukala Amerika. Afa pele. Il lo pepatas. Afa pel tala New Zealand. Mas 5 tala New Zealand lo pepatas. Afa tala Australia stu tala lo pepatas. Afa tala Amerika. Stu tala lo pepatas. Ya ole pa mo lava Seta male tātou kukananga. O te tono tātou saidinga sere ni muli nei. Lewa tā pena komiti. Ia wha tasi malanga mai fōi o tātou sapona sa maralosi o loi ai. Ia wale tongina o tātou loia. O te minei o lewa tā pena le taidima stu wafe tā lani psila. O le tūlanga whānera le mitei. Isa loia te tas. E ti pasi ti alato account. Ia ona a matalea ona na whaanga solo whaatino la tu ngā o te minei mo sirpina. O lewa fo i atu le keisi suna ia stam ia o samonei. Ia le fua whaanga solo so ta ina suna ia kula i malise ia malanga o fotisi. Ia atu ai male tisi o tu lai mo o te minei. E le lavo longa lue a mata mai lava ina o tuapiunu. O la opini o lo tādia wale wha inga komsina le tuina mai. Ia malatoa ngai mai le tātou case le criminal le mahino me.
pe ia ona mātou tau pai atu. E leo mā e mātou tātou tāu kura nei. O le mākina o me tau sa po. Pea ua whatu ulanga ni whamusinonga. O le afonga ina ai ia mori mau malava o le tāu kura nei. Ia o le tūlanga kura mea mori siripia. Au leo le taimia wa noa me tātou PC. E uia ina tau pai le tuane o leo e wha nati ni tāu kura nei tau sanga nei. E whaftai le atua. Le lava ua manu malo ia le tūlanga sa mātou whina iai. Ina ia ta oto le tāu kura nei. Se ia wanoa mai a mātou PC o mātou roia mai whaku. Ia wāle whina wino la ni tonu. Ia pēr tūlanga na an māsina o me. Se il tātou lulu leisi vai aso. Ia leisi vai aso. Ia mata ro tātou whamusinonga leu whatūlanga mo le whā. Tolu ni whā vai aso. Le umi leu whatūlanga e whamusinonga. E whafonga ina ai e mo le mau ta upu nei. I tau sa fōka au lia si ona man maos. Ia peo se tau whai atu ne tau whapurupura katou lulu lea ma le ngang whanau seta. Malo whaafdai lau tō whali o me se fōi o lau a fionga le whaipule. E tu sai o le vaenga o lea ua whaamanino. Ma na ia whailonga o le lulu oka. O le naona toi whaamanino a eile si fasile o te toi fōi mai ai. Ai naona fia whaamanino a whaamone mole lio. O le lima se lau tā la lea e tā ua le tusi. O le tau ato o le tusi le na uina maina. O le lima se lau tā la Samoa. O le sa o lea Ia, lea lava seta mai Ok, ai a whapela la whaatau le tusi le na wa le la wha o mai nei ni usila. E fia la alu le tusi le na ia matou ni usila. Tupe ni usila. Pe whaatau wai to tongi atua ina ia maua le lima se lau tā la Samoa. Ia. Ole la tari atu. Ia, whaftai mo whafsiri. Si atau le tātou rue e whaatau mo le tupe na tunu le la abatu le tusi. A whapeo Amerika Samoa po Amerika le la abatu le tusi. O le tau le tusi e tasi e lua se lau lima sa la Amerika. Ok. Rono winga e sifuru tala i le tike de tasi. O le lau pepe e tasi. Ia ai lua se fulu ia lau pepe o tusi. Ia lua su lima. Ia mawai leo le lua se lau lima sifuru. Ia o New Zealand Australia. Ia e whapena fo. E sifuru tau tala i le lau pepe e tasi Australia. Ia e sifuru lima tala i New Zealand. Pa tele lola ia de lua su lima lau pepe o tusi. Ia mawai tau au wha. Ana ia. No sina toi fa sa onga lava tia tau lo e whailonga sputas. O le whailonga sputas e lua whailonga tai wha akse tala. O le whailonga spulua e tolu whailonga tai tolu akse tala. O le whailonga spultolu e tolu foi whailonga tai lua akse tala. O le whailonga spulfa e tolu whailonga ta e yafe lima se lau tā la. Ale whailonga suru lima e wha whailonga ta e yafe tā la. O le au whainga a toa al whamoe moe whailonga. O le tulafono a le official tālonga Samoa. E lua 10% o le tupe mau a le lulu e whaalu i whailonga. O le tupe atoa leu a whaanganga o le 2% o le tupe maua. E tolu se lau mo na tupu wafe. E whaalu i whailonga. Mai ai i whailonga mo wafe o mai i whailonga sulima. Ia lea e na lei whailonga tupe. Ia lona winga e tāna sulima le latu le pepa. Ai oba ma le lua sungo tupu ia whailonga e whailonga ala udo i le aso e luru. Ma o le lulu fo ia si ata e fuafua le just tautina. E upa lona se le lulu just frame. Ti e lotina lan tama le fo just toana. Alu e lo le lotu just sai le tautina. Ia o pa mo bon man lulu. Fa tai mi o la tautina o ko me alu pa holna.
a taulia uma pepa lulu po tusi lulu o le a se tino i tupe ono maua le lulu le whamoe i ai whamoe mole lua fionga wa le la le o maua mai le tu ai ngā whika le mo mia i tūlanga o vaenga o tālonga whai tupe taunto e whaaluina se vaenga o sele e fia la se tupe ono maua a toa lava i le pe a saol uma i a tātou tusi lulu o fuafua i e komiti whamoe mole Il temi nei man tape nanga komiti. Na fua tape nanga komiti le pili alo ia. Ona e mana o mia le tupe ia maua atoa e kavailo ia. Ngata tamari foi mai no sila. Ia ona ilo samone. O le tupe au fai e tawana maua le lulu e tasi maleono miliona. Ia o le tulanga la le faadu wai le ile to dingo o failo ya e tol se lau montu o le luas fu stena na tupe mau ya o le tupe la ko ya fatino lo to dingo lo ya nei mana i pidi la ai le tonga ma lo fa vitai o no le vo mo le tato wa vandoa wa te mana o foi i pe mai foi le au mai tau ma le au fai tau lo ai alonia o faafisili tūlanga o nisi o vaenga wa o tatou o mea manino ma mea mama mea longo le leia o mea ia e fia ia i tangata ma e le tauilo o le asa saa fo i faoti le utu o le fai mea e tusa i langona o tangata la taute fia ia wai e a mese fo o tatou por kalamele nei e to tele i la tau o la tau lango ina ia sa ili le mea moni ma maua le fa maoni o le fesili e tuusa o atu. Na maua ni tutongi o na i tātou loi. Na maua sile ase tu ai ngā ata whaataitai na i tupe maseleni sa maua atu sa amata mai e mamalu o le atunu. Ae na tau maua ini na i vaenga e amata mata i le wha moe i a tātou loi ia wha mole e se update mai o le vaenga le mo le whaafonga le tātou atunu. Tei siapa. Ona i le o whaatasti mai ia le tō pina ia liste. Peo ia tonu lea le tafa amago fua vaenga umo ia ma le tūranga tau tupe. E ora o tali atu le meo le masari o le mātou tau noai komiti. I le tau whai o le whamasinonga lea sa whai ani. Tasu e tō pini le ta pia leo leo. I le tribunal. E oba ma le ono su wafe tata se lau wafe le tupe na mahadu batu. O le anga le lei uma o le atunu le sa rupa mai ai le sa nga ile kamsa le e manisi o pili sa tu na mai te mi tau a tamata le le islonga o le fo i o ia ma to le komiti le ia pili ai tasti alo ia ke si mai no sila ia ma lo ia ile ile ma tino ato ia i pili e ama le tasi ma le 5 miliona le tau ato o lo ia ai pe o tūlanga na o te penanga le por se ni se lini dia ai tau o tsiri ase e lo se uma le pisi la ngolo ai ni se ma betu so ta inga yo report ki fono ona ngai me do le tu ngai ni fa malam fai lo vai ngai ya fa ingo le tupe na maua ma tupe a tona ele ai ato ele se o mis an paua le po ni na lai on fa tu tuaina va tu luga se asiat o le tele ona tangata yo na ko me se e mo muso e fa ai ora tu su a o mato fa ba o mai la lo suafa sione o sina o ai la na lafo le ma o lo mato fa ba o o ai fu tangata na lafo mai no wingoa o le suafa o lio o le suafa o lise ia e lo mautu uma e paua leo tūlanga le iei lata borsi la fia na isi o le tunu na lafo me seile ua le e o le temine e nono seile ne le mwhanya tala o na wapoloka mato i ngoa i whatupi ia te ua matu wai ia sa mato meli na i sui o le tunu e toi sui mai ngoa e mai ai
na ngole mafai ona matou pe talanga se tupe ua ofa ma te sepulu afe tupe mai a matou e peira o tulaga na se tali atu le te matati Malo whaavitai lau whionga whipule ai. Whaavitai fo i le tō whālio. Wai, o tūlanga ia, le fo o tō i tāpena o vai a tūli tō telo i la tō le fo ua matua sangi mai. I o isi le uwhai mai a kia upe mwhainga ka o whingi la ko tiket au le ngei ele i o mai fo i a kia. Kau ongo sai mai. Se i kau ngu mai le malanga au mai wai mai i ka ko tiket. O i fo i tu le tuai alu winga na wo mana tu fesili ia manino ai mala le to tele le hu fa fonga mai me se fo ni so auto ia o le ele ito ele mo faina tala itu al tatu committee sa mo se leni ia to fa si fu nga fa mo le auto fa fonga tu ia o le o talo sanga mai le fionga ile fai pule ia ine me ane o mai maulo to ma au ia ai pe au ngar ko e kala ikua ai ko e faala mai tiki o i tatou lulu e le tūlanga o le tatou a wha moe iai ia o le a se taimi vave lau o fionga le whaipule a mai se fo o le lua va se lua o le a se taimi vave o no o mai ele tatou tiki tini usila nei ia wa vau ngā kāngi usila o saufe auskaria le wa iai ia mai se fo i o le malo tele Amerika se umatari atu ia ya o la fase lo ko tam ya asiata o le o ye le ko ka le e se ngai por ai male tato ku mi o le aspu ma la tu usa mo rika ile ya to mo ya a matsa minale tato tu fanga tusi la malanga la fiong ya ia manisi o tatu lango po tatu support ile malanga le Amerika ia ole ala ia ile tama moni ile to e tali wani Amerika na sa wa ile sila ia o inala le tatu pelo ai lo masalo por vayaso mulmulo november ole foi o ile manatu shata le penga molanga molia tu tato tusi la ia o te manatu la ba no leve o te lau foi le la tam fai evacuation family nonga ia pe mau sina afiafi po se aso stasi ia po se po la lava se stai mio de weekend ia tato te pata stasi se fai sina matu forsanga i tūlanga o tātou se reni mai ala matanga e o matemi nei. Ona e peia ona tauwhai atu. O le manunga lava ona o le parusta ia tātou moia. E tūlanga whai lea o le tuinatu whalau i tele o tātou whamau. E ala i tupe maua, o tātou invoice, o tātou receipt, o tupe i o umona songi lo ia. Ia peo le manunga lava. Ia ona e ustai lava ma e nau ele ia. E manu foi le penga. E sai o tua lalo nei tatu ia. A wele manatu. Tau lagu fa moe, bango so mātua manu e malanga atu e. Tu fa tatu tus. Ia, o se lau leo na mwhai na matu whanga ina e. E tu ina atu e fa mau. O tatu tupe, o umon stongi lo ia. E ma tupe sa mau e tatu sa ina se re o tuana. Au le maa o te tala. Pai ai, malu o te tala. Tā moa, mesi o tu mole. Au mai la o tu whatu tuanga. Au mai o tu whatu tuanga i ato te mea. E le ai le lava se leni o tame. Lei po se leni whao ngāsi tūlanga le te tala. Mātou te polumaleina. E le maa fo ia te mātou. Tau wapuringu. O lo tau afutoto i au mga luenga e le pai ni sa i ringo te leni. Ai mai se lava. O lo tau au ngani mai mo lo tau tani mai fo i lo mātou whatala ulat. I la o tau sosoani tau se leni. Ai wā lava le sa i ringo le tonu. E minei o le lava o tu se pai. Roi a whai maka le whai kule le ua. E le o mawhai o koe whae e o pimi skala mo langa. Ka kukere i lope e se a. Ia o tūlanga na. Luas fulu ono malaka ni posto tu sanga o le kena. Ia lea ua o mātou
Afuari e taltala maamur polisi o le whaanu mai. Ia ona o le sairinga la kone moni man mea mea tonu. O lo mātu talo peile tu. Ia ina ia person mai. Tā pena mar fine mo. Tā pena mar loto maurana. I tātou whaamoe moe. A wā whaamusinonga. A wā a maile whaamusinonga manuia. Ia. O te langono se whiwhenga tēne me mo tātou. O le tali polo nā o siringia ai, a lea mea. Ia, ta tonu a halu ala na mia tātou whaamoe moe. Ia, o le a whapena mo tātou la a irisi la tanga. A manuia le tātou keis. O ta tala le whaitutoa. Tātou te la atua irisi la sa. A wā lava le whaawa wino sei. Tātou ele ngata i. Penga o lewo tō si sila. Ia, o lewo loka Samuel. O lia mātou pulea. Ia, a lea ae ka whawhau mo haka lea ko ia. Lea ae, ia, foi sa loko leo no foi ia. Ia, o leo pa sa kaulo leo no foi. Mai na kau whai aku au, mai leo loko ia, mai whaitam pronga me tonu. Ia, o mea la lea, ia, tātou tu ina tua. Malo. Tātou ono sai, tātou lava pale. Ka pēnā lava le tamarini. Ia, o mātou talo lea. Ia, malenganga whaaloalo, ia, molo o tō mamalu. Ele anga tonu ina isa mātou talo. Ia lo tō wanga le lei, mana mātou talo. Mai lo tau au, tātou tū whātati. Tātou so tau au. E wā tātou whamoe moe nei tā pena. Ia, male, ngana whaalao tēnā siata. Malo whaavitai leo. Whaavitai lo forasanga manino le tūlanga lea. Whaafongausi fo i Samoa me se fo i o le tūlanga i oe. E le whaingofie le tau wasasa ina o le manu malo. O le tūlanga fo i le ua ta o toai ia tātou uma. O kousi sila se whaitula u tala lea lau tō whali o ma pe fo i le whionga whaipule. Ua misi o le avanoa o te whiala tu le whanotanga lea nai ele au whainga luenga. Ua o langona ua le eise whaatuatuanga o le saonga le mu le tulafono. Ona wa ule whaatuatua ina le taita-inga le matanga luenga o iai te minei upu moni ma le upu tautino. O le ala fo ile a fua ai ona ave a lo u tau au ma lo u se lau pasengi. O te fisoasoani ai le tūlanga lea o whaafonga mai le atunu. Ioi. Lea ngai le whaingofie le tūlanga wa iai le auso i lana ngā ruenga wha leo leo. E le whaingofie fo i le tūlanga e monia o lae whaavitai o lae fio mea le whaipule. A o le tūlanga o le whaamalolo mai se tō whinga o na tatia ia whaapanga noa whaapea. E le whaingofie. A tonu fo i e tu utala loa i le mafau o le tō tele. A tō whaafonga mai fo i la u tau whangu. Walanga o le keisi lea fo. O le ua kele i marekau wha, vai folanga fo ia a whaipule ia whaleaka lai whai mai au. O le kaimea o koe wa umang whakongu leo loka. A tau whaafonga. O le ala fo ile nā tau whaafonga mai ai. O te ioe ma o lango sua i o le whamoe moe lea. Ia, o le tau le mau ma le tua lalo ma le whaaololo ma au. E matua te le taimi o asia tau te avea ilo u le taimi a toa ma le tātou por kalame o le Tautai A'e. E whesoasoani le sailinga o le amio tonu lea. Leanga o i fo i na whaatala noa ai le tama lea, le sunga e Samuelu. Ia, e sao, le whearua i le sao lokor kangaka leanga soa. Le fo maua le tala o sosola mai nei le au sungu fale ia ngai fale ula. Pai le whea i sao lokor kangaka ngei. Ai le mafai o when can we stand e fight against i tūlanga lango i ngā le inga kou palo ka ingar ka kou whainga malo e o i tutonu. O i tonu wa. Lele fo ilea o te le popolea o le upuia ma le kele mai o kala sākia ka mali anga mola pisi mea nā tulo o ai o le matangi. Ai tātou tutu whaatasi le atunu upele le loto ma le anganga. O ke le ia e le whapewe aku kokongi mai ro ngeila u lima se lau tā la le ai. We have now until May i le kausanga fōu. A tātou te lima whaatasi ma se avenga. O vai e tu se matou timi Samoa. Wa uloa lelei, wa le make, wa le tutusa le mesa iai. Pe a au Samoa, wa fo ia au Samoa e live solo mai e sau solo lea ma le tūlanga. A o le mafuanga leo tau whafongas. Lei e leise se tulou wa, e leise se a me pala ai, e leise se fefe, e leise kanga kaola tulou.
ai o lo nau ta inga leanga e fa nga mai e tangata lele le loko ia la tau pulenga e fa nga mai maro si angor ku lafongo e kau mi ai la tala mala faʻasoa ia ula ku ngai Samoa wai langa lau kiri fa fari pui nga o e umaku faua o ke a le mele la ta ngofia fa fari pui e la tau te fa fari pui ina lo usa o lo tonga o te tau talai e faia ma fa ka inga le mele ko pu mai si uso ya va ma melin o le me o tupu o matua fa fari pui ya le ya te tau e tau te talai fa sangue ka kala o le me foi la na o le ata ngofi tanga te wo ulo le ai mafua mai e mafua mai le case lea ela foi la leo le te fono fa pipi i le saunoanga ia ma le talatalanga le fionga i le faipule ia le faipule fo sio mako ku malori ia o salenga angu sali la o faifo le o le awori fai mai kala ia mako usa vai meli se mako ku ia ui o le ele a faina le pe no fai atu ai sa mo le tu no pele tatou lima le fa mo le mana ia le forsanga le sunga ia le to falio a tau nu mai i o le laulau ale ma le studio lea o le a maua i fo il tatou wa vanoa e folasia i le mamalu lau tele o le atunu tūlanga uma o se leni na uvatu mua ma tūlanga uma ia manino ia au fala o ifo o le ato e whaalau i loa tuai nisi o mata upe tusu al whainga malanga Amerika ia o le ngala a malanga atu ia le tatou komiti vave ave lau ioe vave ave lau sau tusi o tatou i ni usila ia ele o ia i Tautai A'e oso koe kaku tatou ni usila ele ia o ia o whanga kasi mai ai kakou tiki e alu watu ai foi tatou i au se talia ia e la fokular komiki o la le au auskalia le fisiri mai o fea e ono maua i le ticket po o le tatou tusi o le lulu mo Australia ia la foatu e wha uma mai na i toi minuti o le tatou programe le nefiafi ia vavtei a siata vavtei foi i le fitalenga ia ali o le mafai foi ona mavatu ma fatatalo nei fiafi ono le tau mafai ala nei fa moi ia wa foi ni tau loanga foi mani fa mtalanga ma nei e tau tamali i kuna siata e mesole pele ia o molia tu solo mai ma moi pueblo i o to finangalo tau waswaso foi se langona vai me fatawa ia mangalo so mani ton wa le Australia ya jadi mai ela mata tu lava yo mai crispin se tau la no melfone ya itu fo matu lava tu se fa pena fora ni usila mate mo mua tu lava se ata i mo lau ya akilani ya to ya o tu lava ilalo i tonde maklestet de ai se vai pano la langi mate le yo o tu ya ya de emisia de highlight fo volta ban fo ya sautina no por nate a fio bani usila ko Australia a oe ono tava polo samone ya tato pamo mo le tu asiata ole tava dinga de leia ya ono tava vali lava mo patu siwa de ai se meo maua de ai se tupe tu yai ai ole mato pa inga mo fa lang long mang ole tua e ta wala mai le mo tunga le nganga ia tunu ko lo wala le lei malo ko mai ole ala foi le malo se yo mato loto mato tu e fina winner le lim tau e malo foi a seta no hotel malo foi talai mo sa mo kala me so uma tatu sa vali la vai metina e ai maua ai for the van tatu te au de mona sa tatu ke se tonga va ia ai ta pena la vai le tu le la le yo mona ia wala va ia fa me uma ya ana le mai le ia fiafi te no ma bonoa Samoa molia tu na fa te tatu talo molia tu ngai mutadinga ma no ta yo do tu ya mo fai on fai o ia no tia lava nga venga le di lang ia fa la era pero de bassa ile alofa tu no le tu e foi ona fo laule agi tusi le nganga o le tua foi pusa mo no tangata le na fono ya mai o le ye se fa mai o foi ni me tu
ai fo i lava vi ngai le tua ia ma me fone fia seta ma lo fa tai tele ia mana tu ele se tala fasili o tala fitu o uma foi ma tai mo Tautai A'e ia o mana tu fo o tauna lua tu muli o te lo wa yai ni tai o atu nu o lo vala o lia o lu e fese to lan dina le leva ngala fiafi ia li o te we se vai nga te fia sa fitala i fai wai a tatu fa ma vai li tai mi mana nga fa lo alo ia tai seta ia ele e como ele palare el ka ko mafkanga le fuwa ta mo fa no lo ele ya kula ya ole tatulunga funna ne wa long fa tu na le fuwa ta uti foi le fa ko sa mo de tu la ya ti mane tam fa ya tu tatu komi ya le lava e do mo no lava le to fa sa it malo le sa mato tangatu o sa tu tari leia ya lo mato talo atu ele ne se lengi sa tu mama avia mai au tu na tu tatu loia ya le foi la o mato la ai e se isi vai ngai e ala le tatu ya e tatu te na lu fa tasi lava pe au no fa ya tu ya e do mo no lava le to pasa i malo talo ile tu ile o ya le fascino mo ile tu ole ni awal ya ta ton ya ole tatu sai nga tu pe mo nei ole por fa mo le nei ya on tatu lu century ya le la mat fa tatu pepa i le masina nei se ya dia masina mele se ina ya ma la ya tatu fa ilonga e mo misi la mo no ti ai le tatu tava fo le ma le asko motos ya me se ai ole tatu tavare no lua ia mai se tatu painonga ia ai ya tata poi mai o lewa umo na puka mata vale mana tionga to ia o tatu palo ia si va bra la storile ia a fa misi ia no vi la stona a stalo mai ia o que ko pa wala no so malanga na ta pena era ma ko fa ku mu impero palo lo e ma que parele ya wal ka ku mafkanga ngangi kila aka koi mai ya ka ya en Claudia ya aka foi malanga mara se vai ya ka penga mo so ana ka penga kila ai mai tikula ya ya wa foi ya so ringa no ya ne vai tau ya o ele lavo le tulanga pola mo tu tua ya me foi la to tatou militino fatasi mo to timea fatasi ya petaiane ya o toe valusi lo patua ya pa wa talo ya mowale ono sai mowalo lo tele o per fa patpane ya wa ma sani foi tu aso ko nei stata per ma talo foi na mo le ya ya sesele o dai ya pa songa eu ainda li faola le na o satan apa o la lo le tu o ka la yang ia pa na ia ma le yo ya fa penga ka ko ko ele ideal ya u menu ku ya ko balusi lo pa ku lo wale na na tu ya chef bela le ya seta ya mo lo tele mo lo loko ya ma ya wangi ya be fa pa ka mai ku e mu kiki la me por fa tu ma ke tonu le tu me se yo lo salta o yo tato tu no sa mo ma tu no pa a wala to tu vai ma to tu ma tabela ele ngata i fainga malo me se yo tato tu no ma talo e fa ma le tu seta e tu ma ti e pelo to ya o ni so foi ma wala una yo e sanga o sa na to pa fa le tu e ke e ko yo filho lo fa sa pa wa tu ya oi ya ma pamtara mulina ya pama ngekele tuai ufanga torne fiafima Serafina ai hawa ya o Serafina ai ono la kitanga Amerika ya lewa sano mai ya le tunga kula ya Serafina ai ono la kitanga ya o ya tonu le sota ya Amerika Hawaii ya wa ya tatu tusinulu le utapena ya
ia male nganga tumu tala lo manu tele fa tu so Samoa ia se foi ia Ma lo fa lo va se lua. Ia ole a fa e uto tatou fa va tau te o fa tasi ale le fiafi. Tu langa fo yo fo fuanga o lo ma. Ai fa tai fo i malole lo tu tele malole ono sa. Ia e ile ngango e masagi o fa longo ia i la wori ia pe am ia so fo yo e vanga for my good things happens to them to those who wait. Ia okay longo winga. E ia me le le e tutupu ia ila do ole o e ono sa i ma fa tali tali. Ia lo no winga la e ia ile tatou vaenga fo i ma ila tou o lo sa ilia la me donu ia o le tatou ala ta fo ile nei ia lango sua ma vatu le tou au ia e fati no ai te lo fo ia e fa asisi ala ta e tau te alu i lunga le te me se ia le tatou lulu tau sanga fo no ngai fa ka yo o ko te miringa po wa wa ku fa piko ai se irka ko highlights o tu le te mirena wa avesea uma ia ta rako fe aile tu tono le tatou ia wa mata wa fe wa ifatasi le leona male mamoi o tu te mirena wa amata na tase ese me o ta rako ma meo o tulanga va penala tu tono ai wa to so longa le me uma ia ai ona le fiafi alo fatele tu lo va se lua so i foi mo le temi se foi ia mau te o fantasia ma le fionga le fai pule fa pe foi le to fa ia lio io ma nga ia uma e live mai kamala o se irka ko lulu ai mua ma ko fa ola le hai laxma ma ko ki so tatou ia fantasi ia ile fa moe Aua tau te pole au se talia o le nai o le taimi o tuil fai ngā malanga Brisbane singi whaasoro solo tulava e o atua maua lau lulu po lau pepa lulu. Ia, ai mo kako kama vavave o ngesko nga. Si nga fai lai ma fau faua e whako ase ia Amerika usanga fau. Ia whako ase ia ai mua mai kako papakiule fai so. Ai mua mai kako papakiule fai lesko nga. Ai loa. Ai lau lua sutala sa mua e whake a mai ili tatou papakiu i way mouth ale fundraising asi o tatou a onga Samoa le lupe foi vau ese ia a fi fina ngalo fo ite resitalai mo le tatou kuata fou po le tau sanga fou kuata mua e avanoa fo i maleva no ite resitalai ia ile tatou a onga ngangana tu ma nganu ia tatou te faʻasoa ai o ina o le a maua umai le tele e fo ita mali e faʻasoa lava fo i tonu le faʻamoemoe lea ma o i tonu ai au ngai me nei o le faʻasoa ele au ngai lo sau e fai sofia makaukia mafaingi au live ma me ele I don't believe o le au ngai o le au wala ngai e te hurting ai feelings o isi kanga kai ke fiu fo e fa mangalo le vai le sami ele kai mai e fiu le kimwe ai ole tulanga ole au ngale o sia matou fa mo fundraiser fo ya au wale fai ungo le tu sanga sia matou tamai prize giving so o lo sao la fa ka ngo so papakiu ya o lau maatongi fo ile sia matou fo fa mo ma e mi tai tu le tele fo o matou to fo o lo o to no le matou lo mua ma matou fa so fa tas aso to na ina i Melford Park i way mouth manrewa fa saka i kongo ma pa mo pipi le la to vai ya ina le tatou papakiu mo le onga ya matou fa ma vai tu ele dei vai con le fiafi alo fatele mo o tou Samoa le tunu pele awori tiele tua a matanga le dei vai so Samoa ila na fono lo fa fe ngai ma so tatou tunu ya fa mangaro se upu le tou mali la foi fonga va tele tatou filo ai Elaines tatou sports talanoa i le aso atao fa malulua tu Elaines tatou sports talanoa ona o le tulaga o le lava o le tatou ofaigaluega o loo i Samoa uma lava ia i le taimi lenei lona uiga o le Elaines tatou sports talanoa ae e ono maua ni o toʻatoga mai o le toʻaitaunuu o le tupu i Samoa i le aso ataeao so o se taimi e mafai ona vatua ni o toʻatoga ma lenei feafi a sia tafalemalu ma le tautua le tatou Bluwave TV tofasefoga. What's up, guys? Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Bluwave TV.